na 31st ye na ye kopamo 2024 na ye welcome 2025 na so enei enye obia na tiase mpo the year 2026 yene ya tiase ne mpo enye obia ena ebetumi atoye nanso yesre onyankrompon se tuntum ene kokko ene yempu mehwe wode onyame ema no empare ye nyina nanso ne pe ena enye ho na enye pe na nakua koko wa hasa so na Pastor Julius Sikapa Ishmael Hayward boye chidom ni adontin se producer sanso and dada yaw edi yako social media Facebook Akoma 87.9 FM follow yai like page in the comment na share YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so so you get notified na wa share ama for so anya bi me ba cho say bia so wo subscribe na say brand so na wunya notification na wadama na wa WhatsApp ye na yehunu sabaya yebetumi aboa wo na brand so won so watumi enya notification no edi ameje so the Maa Akos program no Akobabu Nsem 87.9 FM Osei Chrome TV edemu live me so say bia wo hwehwe Osei Chrome TV wo TV ne so na wunya na se wuhunu papa bi TV a wodem eno ane Osei Chrome TV papa bi TV ne nua ene Osei Chrome TV nti o click so a ana wumia wo remote ne so a obehunu se ebeba do da Osei Chrome eda so boyi ede ama obehwe bi ede efri ho efri 1240 na wonum ede atum dada ti ubenya asem no a onipa kro ede ba ye no efri na hyase ede kosi na wie ye ni nyina no ubenya bi ahwe bodonko a Onia TV nso ede ebetum live enu nti bomodi ase ubehwe bi ewo Osei Chrome TV na bibi atumi aye kama ede ama mamenko na mene Onia dofo bi enkonkodi enkomo ebra wo hwe wo pese wo kire wa adwene obefre wo be kire wa adwene wo WhatsApp message and as a normal message 0245 301 462 0245 301 462 Free FM 97.5 wonom Tachiman manager dachi na pamfo wonom asomu twetwe ya waje agum Tachiman Nikki Pizza Fan Club GH na UK wonom so ebo ye chidom pa yenko na mene menua baby a mensa kado enkodi enkomo ba me mawo aha hey ayaka ajesa mode totoro bento etua na no ka ho eka microphone was ayatene kan just we dia boy Udi Mampacho midindi Alice. Alice ya ben kasa fidie ne mame why Mampacho midindi Alice. Sa pepe na me peno Alice frehine na bae Mampacho me fring cry and cry brono anakro beso Mampacho me fring cry Aveno okay enu nti Alice die Pacho Alice Tanovanyo Pacho okay enti Tanovanyo Alice ewie ufri Aveno ba ya wonante se Mampacho minanti se ani se na me ne bema bi na wo ho ewo nkran ho na misika kwadi no ho ena mpesi miji misika yo enti wadawroma se de wo kirekiremu ede kire yen ewa ase ho no free ahyase ede kosi awieye kirekiremu Mami mpacho me da ase me pacho na me ko ankran si me ko ye adwuma ena ohu me but enam obi nso na ohu me so nipa no nso no ye madamfo so da bi me wo ho na nipa no frɛ me se opese ohu me ena me ko ye na oka se papa bi na de tu nanim se wopɛ me nanso owo yere ena me ka se obi a wo yere de me mpɛ ena papa na nkasa ka se ne yere nha adwen na me ne yere betumi atena okay me nso me pene nso ne tenaye ye ne yere nha adwen ampa because na me ne tiye owo ne first born kra me tuto nneoma ma ba ma ne de koma no me ko fie me ko di bronya bia me de bayere ba e de ma ne de koma ne yere me de minim de me be ye ne yere no
debi a ɔde ntɔkwa ɛna ɛba me so debi a ɔde ntɔkwa so ɛwɔ mu a ɛna meka kyerɛ ne kunu no sɛ nea wo yere yɛ deɛ me deɛ mempɛ ɛna ɔkaa sɛ menya abotrɛ mmɛsiesie asɛm no so bɛrima no nso mede me sika maa no ɔkaa sɛ ɔbɛtu kwan ɛna mede me sika boaa no ɛkwan no a wantu sika no nso ama nhu sika no sika no mede ma no no meka kyerɛɛ me maame mu nyinaa nim sɛ me sika ɛwɔ no hɔ obiara nim area hɔfoɔ koraa nim sɛ me sika wɔ no hɔ ɛna sika no akyire nso ɔsɛ maame maa ne sika ɛde yɛ dan wɔ avɛnɔ hɔ ɔde bɔɔ kiosk 5 kiosk no nso wagye kiosk no yɛbɔɔ na me na megye rent no ɔbɛhu sɛ sika wɔ mu na ɔgye kiosk no nyinaa firi me nsa ɛsɛ ma ɔmo bɛbɔ me handcuff ɛde me kɔ police ɛma yɛkɔka asɛm no ɛna ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔde me ka ɔbɛsi dan atua me sika ama me ɛna ɔkaa sɛ kiosk no a yɛyɛɛyɛ no agye sɛ meyɛ dɛn me handle kiosk no ma no ma ne de gyegye rent de tua me ɛna polisifoɔ no bisaa ne sɛ ɛmant sɛn na ɔde bɛma me ɛna ɔse sɛ megyaa kiosk no mu ma na ɛmant ɔbɛtua 30 million no ɔfiri 2024 no mu 2024 July ɛna ɔhyɛ aseɛ bɛsi ndɛ 10 months pɛ na ɔtuaeɛ wantua biem mebusa na ɔnka hwee ɛna ɔde asɛm no kɔtoo obi anim wɔ avɛnɔ hɔ se nipa no nka bi mma no na ɛyɛ a ɔde sika no bɛbrɛ no na ɔde ama me ɛno nso ɔmaa nipa no 7 months pɛ wɔama nipa no sika mekɔbisa nipa no sɛ manya abotrɛ but kiosk no amanfoɔ ti mu a wɔgye rent no menim nea ɔde sika no yɛ me sika no nso a wɔntua so wahunu sɛ menni obi a wɔ nkran hɔ nti na ɔyɛ saa ɛno nti na mede bɛdan mo sɛ monka m'asɛm ma me cause kiosk no me sika na wode yɛɛyɛ woagye me sika sɛ nso wɔ wo hɔ wontua menim nea wɔpɛ akyerɛ nti na mede bɛdan mo ma asɛm no nyinaa no pakyerɛ mede asɛ Mama Okataka Herbal Pharmaceuticals and Research Center for Dry Friendly Emulate Herbal Supplement Nibi na enonom ebeboa wo papa wafuru ena yakapu wafura hye ebema no adwo ebeyi from abone ni nyina pie bi immune system no so ema won kwamo ni nya hoden kutia yade bi eba nipadua no emu hepatitis arthritis ena fei obi a stress ane ebeyi nyina free wode ama na fei woni padua no enya hode agina so yie pa chane so ema me so ye pani na wonom emulate herbal supplement no a wo benom anopa miensa yia miensa enwura miensa ebra wadidi awie na open for the ma abofra no fro nim no fie du mienu a eno no nya de a wo betumi anom bie wo benya bi ato e wo ba bi ato ndro bia na mo frɛ 0555610592 0555610592 emulate your natural solution for healthier and stronger you FD4 age nkrato yi atomo eno nti obetumi anom sro bia ne yacha homka hit patch na make for the ama wo se onu adofo bobode a so this hit patch we as a plaster no what na wa ya baby a wo de fam no bomode ya so de ade be pa ho oya obi ho a na che se afiri ho de ama kama na wo de fam ho a ebo musa be don hwere aduonu 24 hours no ubon se obe wane na ya woni nyina pabam etuko ubenya bi won kran origin chemist AD pharmacy takraze ebuakwa pharmacy Kendex pharmacy Ashanti Alpha Zero pharmacy na Jaspers pharmacy Panacea pharmacy Dani Pharma limited Tamale Malarigo pharmacy na Western pharmacy for 0599 80 2297 0599 80 2297 na Emma wonsa entumi enka AB chane so Emma me say ene M3P garlic mixture no ada ene ye ka fodi ama wo ABC immune system no or blood pressure I was no be menstrual pains no be high sugar level why you consider the stroke asthma what you saw what ya wafuna yi say kapu Mr. Wada wedra winya 3P garlic mixture 100% garlic extract and a natural plant juice edra natural ya fancy just one na ya fancy so anchor and no one dro no anchor santi no be a wutumi sampa 3P garlic mixture ye dro dani ba mystic kwalenak apidank angelos frepiwak natural ne kofa by it was 0248928824 0248928824 na Emma wonsa enkebi sanso ena
Wadauroma, Bomodia, so Bequa Bills microcredit war, Noaqua Bosia, and eh, what the Bequa Juma, where your bar and Town fans I showed them from Case, Winniska would be Juma, Bomodia so Bequa Bills microcredit, Oqua, Fagana card the Peco, na Ukwana Kawunsamia, Ebema Bosianobi, from 0596 920833, 0596 920833, Carresic Ventures, Dr. Amwenu Parado, Mr. Wada Bomodia said Ubetumi Ama Osaka. Carresic Ventures, Zahara Enupano Ebe. There was Zahara Man capsules, Sanso Ena, Yewo Hindi Heba Mesha, Zahara Mesha, and the Chi capsules, Zahara Man capsules, and the Yemedru, and the Mama, one of Kwamano Ewa from one of them Kofomo, and a Hindi Heba Mesha, also a ya typhoid, malaria, Yadiano, Nina, Unumbia, Ebeboa, Zahara Mesha, and the Chi capsules, and also, oh, and your Unumbia be immune system, no, Nafe, Yadawa, who doing in every Pediano Emo, Uko baby, a turn Robi and Yana, Ubenya be free. Carresic Ventures, Dr. Mua, it was 0246348334 024634 8334. Mamma Samens Vita about Mission and the capsules. No, a guy was a etrison. Now wouldn't be a wood room sampa, a draw way you drew, and some Namu Sanya dear, a two as yet deku, every man a memaho, Siataka yadia, a ye, Samens Vita about Mission and the capsules, no, and a bit too as a cry. Mr. Wadashan and son, baby, a turn drobiano, a dray will be a dear to and two benya be free. 0240 61 60 61 0240 61 60 61 na wama onsa aka enro no so ebe na etumi aboa agan wose etrose na menko na mene minuaba Alice enkotoa ye nkomotwetwe no eso Alice Ma wadama abrati ye friend saying Pacho de Audu Mohammed or the saying Audu Mohammed Pacho enti Audu Mohammed wuhia no wen Pacho Krave no ha no oye den na oye den na fitani nti wo koye wo ka Pacho de bi baby a na dwuma mo wono na ete ben oh okay and no catch us up na won so ti ase ma no Pacho ehwa because na won so up na sie mebo a una na don dada ma Pacho de bi okay enti o catch us up wo no sa bre na oni abrante bia wo life mu Pacho de bi oboa me pacho emu twen asa wo ka da bi na aka ho na je sa bre no a Audu ba ye no na wo bi online no so because na mini nipa no na ye wo hobet na ye ntam nhya da nya fine and say social me mo because na mini nipa no wo ho na fine mini nipa no wo ho na okofa girl foforo so na mini no ye mu nhya da nya da sa na mde kofa no ada okofa girl foforo na how because na want me nhwa me no se kofa obi ka me ho so na mani nje ho okay na me kofa Audu na ontimi nhwe wo na onu ntimi nhwe wo na se kofa obi na se kofa ayi obi foforo be ka wo ho na ma woni ne jaye ba ono kra na mo nhye da nyaye ne yan jaye be na yan kasa okay enti Audu kan no okache o se owoyere Pacho Audu kache o so owoyere okay wase wo pe no Pacho na wo ka de kire no na mka chen so obi o wayere die na o se ne yere nha adwen nti dana ya kasa kra ne yere betwa ma na o ka se ne ye gina ho kra ne yere betwa mu so wo ye fitani enti wo ye nkrofo bebreka enti se mo kasa na se ne yere betwa mu a ebi a ne yere feel so wo ka na asa ye na wo de aba no wo ye enti wo amfa ne serious enti no twa mu ko ye no te ba chire no me ne yere na free mi cha na oje so ba na na yere ni nim so ne kuru twempana Pacho ujidi Pacho enti ebra Audu hia wo no a o ka asa na yere ha adwene no wo do kokwachi a na yere sai oba oba foforo amenya no edna ka ho eni de man Pacho de bi wa fa no anko enti na wo tetem kwanchen Pacho na si de na ne yere be hu se wo ne wo ho a na oba ne wo ye fine oso no na ka chire no ujidi so ka chire ne de ma eni de minti okay enti na yere but na me kofie bia me de bayre e koma no ma ne de koma mo
Okay, what the coffee whole straight question again Nsem. And Baby, me the man the call. To a quan no catch and you send and plan the man so famra. And that's what catch and you say, what ban who by effect no to or quash your neighbor. I do quite about catch him sending it is all the massy. Baby, nim so I'll call Casimina with their money. Yeah, and it also call an offer and you know what that. What catch and say, mammy, and men am a dear yima will, yes, so the massima so. Pacha David. One cohort. Now what the idea na baba worry for now? What the idea man so on fan conco money reno. Now what one catch and you say mempana. Senka ebay. A brother was then you didn't himself in no. Oh, it's a maybe so what do Quachiana David. And I was so when you didn't chiana say be a wookrum praname. David. Okay, Beman is one for one chiana, you didn't send in prano. It's a best then and you didn't know who said Beman in prano. And I fear Nana or no vanity, I want to know what they call. There be bet or bano, no mammy fear ben baby I met. And now the horse and I couldn't edge mamma. Okay, and found, and she said, Bemano, a babbe that will honor a yana, the yere mammy who. But on the other mammy no cry by me, sending me back coin. Exactly, because I feel that no one who said, one more, Panukunu, a trempana. Tisabra, wouldn't engineer, I wanted it. When him ebia. Say one for kind of bar when you say fit for them at the ton for the man now your marker or your casa cassia. But it be son when we say be a what one day. No, the foul. It's a chain a when a beman or I would try and a desire son and a year a behunus a winning you could trimper or no by Yakasakasa. Every 2 years in Poma. Every 2 years. Every 2 years. Every 2 years. And Sana, Obani Babe and Obabe corn. Oh, I see. Oba with you. Pacha, about her, and you once about her 3 times. And I would have been a chili. And I don't know me job and chili. I don't know ma. Maybe who said baby or corner because or bow when dimming come at them or the mamma fra and I'm going to say Berman say and send your ye one and I can say or yere on no problem by the air course with the medium to me sick and a war on of mammy. It's only Berman etna when a Berman etna if you're saying. Mommy 2024 no last year 2024 no 8 years 2024 no monsoon July no 2024 last year 8 good years. Okay. Na and you be who say when a Berman tremper so na 2 years. Good. And na time a Berman is share no catch us so pe wo no ka so wo yere no wo ka say wo mpe Berman o wo yere no ka say na yere ha adwene enti mo 2 years na wo say na yere ha adwene na wo say wo yere and no na make say mean to me na me sika so wo no ho be ma no so nti ase ono so say nya oba no na ware no ono na ware no it's within 2 years na be ma no ji wo sika ho ka na be ma no ka kire me say ne papa e ka kire ne say nko nim say ne yire no ne maame ene me o say ne yire onim say ne yire no maame oni aware ase kura nko ma na nware no ino ba no be ma no kan sa kire me say ne yire when him say ne yure maame no ko one like onti aware ase a ko ma ne baba ma no ware ne baba na obi a ne maame nti aware ase afutuo papa be na ode be ma ne ba ni nti na ne ba ne behave a won pekora nti na behave na won pekora no because ne maame nti aware ase ansem ni na de kire o enti ohun se oba ne maame nti awade ase ne die nti ne wa nya iba no na why misa no because when you saw oba ne maame nti awade ase a enka onware oba no because na o se ne papa na kan ya nya ono na kan o se papa nim se nka na yire no maame nti ani se ebra omu se oba no enti awade ase no ko mo je ayi omo ba be ma ne free oba ne nsem enti o papa no be ma ne papa ewudu papa na ka sa se we de kire wo o se be ma na ka sa kire me se ne papa na kan ye enti na fe wa start e ka na yire pani no nsam de kire wo se na yire no ma na yire maame no ewu nkwala 7 obi a ne maame o ne papa yo but still on that so wa oba no wo no waja ye sina sika nti want me na me say sika na want me 20 no kika ni nyina na okay enti sa 2 years na no waji usika na ne yire start say wo no aircon no
And 6 years beka 2 years no ma no ye 8 years. Mami scanning to your kuche ya pa o. Mo kocha ye na mo da so ho anansa na mo gyan. That time no ya da so. Say me beka che ni say me hia scanning bia. Na me ka No see. wedi. Rebi want me ndi mi obet on pese e beja scanning ti. So me na me be hu say obu mi kwasia. Etu be hu so obu kwasia no ma tren fie sai. Oh, ni atina 8 years na last year ni mu a. Na odi ja ye na 6 years no a wode kwaka 2 years no ho no otua bu sika de ma. Rebi want you. Enti say na bi nu ho betu antina na on pese e beja. Adwuma ba na wo ye. Tema wo hia awudu no. Na me ye like me ya amamfo adwuma. Amamfo adwuma bi te se me ye obi adwuma. Aduane. But tama me ni be hia ne de na me jai. No wajai adwuma no. Na wo ye de. Na me nya hwi biem. Na me woska na me ka se bia na wo sisi ne ma. Na kire na me be si nnuoma me ne tena afie be 2 years before me say be si nnuoma. Okay. Enti abrante ne hia wo de na wo sika da ho. Na wo be se na da ho. Na dos. Be saying. Na bro be 5,000. 500 50 million na bro. Na be 5,000. Okay. Na eno no ye aduane no ano na wo boabo ankrofo. Because me ye adwuma ba bi bebre. Okay. Enti bra woni abrante better na wo start wenchi adwuma no. Yetna bro 2 years before me be sha ase ye want wenchi. Okay. Na ti woni ne tra ye na wo be ye wenchi adwuma na wo say nya asan e ka ho. Me say benya sika so bro sa me benya sika bro 100 million kra. Enti na wo sika da bank nyina na esay. Na sika no gu me phone so. Na ye dodo be esay. Me na do so me ntere. Wa wo sika no so ntimi ntere. Because sika no na ebi wa me bra ho na ebi nso da me phone so de na da me phone na me so sim mienu. Aha na 150 wa hanso 150. Na ebi nso obra ho. Eti obra ho de no so koje. Ebi man. Eno na me na de top plot no. Wo de ma hwan top plot? Me bra. Oh, okay, de ma wo no. Okay, enti abrante no sika no bosia na waje no so de ye den. Oso de betu kwan. Odu sika na ebetu kwan. Ose me mua no ntu kwan no o tu kwan ko be boa me. Okay. Ena me de ma. Okay, enti sabre no ma na say de odi tu kwan no. Eno no de me wa ma account no mu mienu nyina na me yiye. Enti na be say na menim de wo account no mienu. Enti no mienu nyina wo yiye no ka ba mu na yesen. Na eno na 711 million no. 711 million. Like 700 million. And they 70,000. And now we me de man kakran nde 500 tina 500 sana me de mama no na who can 70 million 70 million and now say 700 million 700 million like aka 300 million 1 billion and now what the ma branch here no so on fen tu kwan me patcho na odi onya kwantu ni bia na wonko wonya bia na wuntu nka meko ba ma scan man tama man preko pe me man kakran na be kakran wo so odi tu kwan no enti but na no o yusu na adwen na me nim se onye kwan no peso tu se na adwen na o yusu mame that is a kwan no kra wa nya ntu wantu kwan oji sika ni na wantu kwan wanko baby enti se sika no bisa na so wantu kwan no a wode ye dan ma eno na me busa na ekoduru se okofa police for be bo me handcuff wo sika na wone ho na wo ko bisa no ena me busa ni se me bisa ni se wantu kwan no na me sika no so ewe he nti wantu kwan na fa me sika mame so obadwum ho na mtake ni se wa mame sika won kofie ye wo ha na so obe na okofa police for ba me so be che me anajo nti wotumi wo bre wo sinema dakro bia no enkrofo nipa dodo san na akọ mu fie kwesi niema na me te shower na o de bre me so metime asi nioma buru nipa be 10 nioma e dey dakro because ebi o mi si ya nwo ade chi na ma hatamu na nipa na abeti I see nipa be 10 dakro emu bia so na age sen ebi na ne nioma a wode ba nti dia na age sen na esukra no ebi o meti 80 ebi o nso kra metime age 1.5 ebi o nso age 1.5 ne no so kra na 40 cedis okay na wutimi boabo sika na no a ebenya 711 million 70,000
100 ɛna wutimi yi mu 700 million million na bi se ogu me phone so be 76 million nti dana omo be fa me call police station no nti omo new plan for transfer ye esem no me de minim so omo ntumi nkan na omo transfer ye call connection nti da me call connection na me ba no ɛna kromfo be gi me phone ese de sika ngina me so agi me password ko yi sika ni nyina wo susu se be me no onim ho bi de mami de me ntumi nkyere I see nti na wo call police station ho no ye bisa mo no asem ɛna wo ka ne de na wo ka wo de nti ɛde na police for ne kai oho na mo ka say obesi den watua misika no ɛna o say waji tu mu say wado ka 700 million 70,000 oji tu mu ɛna o ka say oni sika na adwuma nso asɛe na ebe ya sika na mede ma ne ye kiosk no ɛwɔ avena hɔ no minja kiosk no ma no na ɔmfa nge rent mfa ntua me no kran so say sa brand na adwuma asɛe fit adwuma na ɔyɛ na asɛe mampacho na experience eno na adwuma no mba bie me that time no kra na mi nnuama na misimu na metɔ aduane ma no mpo utɔ aduane ma no ba no nya sika kɔbɔ ne yere kɔ homa me de mintumi nkyerɛ sɛ onya sika kɔbɔ ne yere ama akɔ homa de ba ne baba akɔ nso baaye ɔba hene ofiri north ba no hɔ no nso na me na mehwɛ na 3 months before ɔkɔ ɛne no wani abre so ɔbɛgye maame awade sɛ ma akola no baaye no ɔde akola no brɛ me sɛ ne yere ne sɛ nya ne ba ɔntumi nhwɛ no ɔsi maame ne sɛ ne yere ne sɛ nya ne ba ɔntumi nhwɛ no nti wɔde akola no ba bɛta wo nkyɛn sɛ wɔhwɛ no ɔde ne ba adwuma ma anapa na ma yɛ aduane anwummere na ma sɛ yɛ aduane ama no wedi no ɔde ne kɔ fie na wo na onim na busuafoɔ onim wabusuafoɔ bɛma no awudu ɔnim maame me papa de onim okay ɛna wo nso ɔde wo kɔkyerɛ na busuafoɔ die nti na wanfo because no so ɔpɛ sɛ ɔware because kramofoɔ de ɔmo ware dodo nti no ɔpɛ sɛ ɔware die nti na ne brothers na ɔmo wan kran ne no ɔmo nyinaa nim ɛnyɛ ne brothers o maame na o papa nti ase ba maame na me ne maame di nkɔmɔ me ne papa nso di nkɔmɔ wɔ phone so nti 8 years na die nti na wanyɛ ho ade anka ne yere no ho sɛ no ɔpɛ wo a me ntumi nkyerɛ nti 8 years ni nyina wo ne nyɛmɔ pacho mo nyɛmɔ pacho wajo nti wawo me wo yɛ nyem na o se o na adwuma sɛ so mi nyense na no kra wɔ ma misika na me di o se me mfa misika yɛ ɔbɛma me wa no kra wɔ ma me awudu se wo ne nyense o se na adwuma asɛe nti wontimi nhwɛ me nti wo fa wo sika yigu wo yi wo nyense ni mu nti obetua misika ama me no kra me sika na wo de kɔ yigu pacha me nyese mi nsa ni na ya mi amisika ma ya na kɔ hospital na sɛ wo todro na enom ami tedro nti ada wo ben madro no ya na wo nkyɛn mo gye tu a wo hunu pacha David ɔkɔ na wo kwa wada da mu hɔ na mo gye atu pacha empredodo sɛ no ma wo yigu ye premiums 3 times mommy 3 times ni nyina na adwuma asɛe pacha na ada ne yere de no onima mommy sa asɛm no bɛyɛ asɛm ne sɛn sɛ me behu sɛ ne yere nyem no ɛna me busa ne sɛ ɛnya na wo so wɔ adwuma sɛ wonni sika na ɛda na woma me kɔyi me nyinsɛ gu yɛ na wo yere de nyem ɛwɔ dɛ me frɛ no wɔ dɛm mommy wanya hwe anka nkyerɛ me ɛne deɛ mommy mentwa ntorɔ me hwi na suma na ni kura yɛ ne ya ɔkɔ hospital sa bɛn na wo hu sɛ na yere nyem no ɔka sɛ na sa bɛn na ɔno wayi nyinsɛnsɛ na ego miɛnsa no last one no ɛno so na me hwi na sum no ba na yere de wa me na nyɛ ngu ɔwɔ I see enti sa 8 years na wo ne ne tra ya enti sɛ wo calculate ya o keka ne nyina abɔ mu a wo sika sɛn ɛna ɔgye yɛ na me sika na no ɛno na me ka sɛ 700 million no 711 million I see ɛno na ɔgye yɛ yo ɛne dan no sika nka sa sika we hu David dan na yɛ 100 no dan no nso yɛ 709 million 79 million 7,900 dan ne sika nka me sika na ɔgye ti ɔde tu kwan no dan ne sika nka ho ɛnneɛma sie no ne ɛyi ɛsi bi adwuma na akɔyɛ na wonya asa sika wɔ nyina gu hɔ anaasɛ dabi o sa 70,000 a woka no ɛyɛ 7,000 anaasɛ 700 million
Yeah, the 300 million can one 1 billion. And then I want her, but dynasty comes to 79 million. And 700 million or 70,000, and they you can't say no what you are saying. 300 million. I see. Like 400 million. And not the one try. It was a separate ben will bet you assess candy amount. Say you call police station no muka so or bet on trian like omoji sa kiosk no say kiosk na na media. Nti ye kwa no no omoji that na wutim na wodi hu wo no. David. Dia me de 79 man ye no. Oye no ene na me na me rent. So you call police station now also on yes can triano. And no muka say and plot to soon AC. I'll say and the plot to soon AC. Nti ana muka say and the plot to soon AC dia on familiar dynamo. Okay. Minja dynamo no fanji rent no fanchia me no chia wi a na ya hu ne ebe eno so na wontimi ntwia. Oh, dino one ho so ogiska a month bi aba ma wontwia. Ontwia sika na fe ma. Now they na wo de ma rent no. Wo de ma rent for how many months? 5 months. Okay, sika de na wo je na wo fe ma no. There be ene dey say oye de ma me ene dey that time no na mi sika no oje dey. O say on the car so oye dey ama me. Na just say no with me the tete was 7,000 na wo de man so on fanya dan na ene dey with me the tete. There be eno no ma oye de ma me o na nya ne dia o. Na nya ne dia sanka say wanye moso. Say wanye moso. Waji aboso. No na chesa ya ne dia no. Enya ne dia ko wanye moso. Wano oji usika se ko oye dia ma o sa odada wo ka kire wo. Se se dia odada wo ka kire o se maniskan to kwan. Na wo dia wuchina kwantuo. Wo dia niema no na apese wusie. Krofo niema no na apese wusie. E ma amore seye. Akwantu wo ma na etu kwan no ana wo mu etu kwan no dia wuchiri. Dabi ma. Wo bra kire akwantuo. Ma dabi. Wo nua no wa ka kire akwantuo. Pacha de. Enti scan na send o ma me no papa bi de. Pacha na mi send o miska. Na branch a wonye wo ho ade hunu ne na kakra bi timi tam 700 million ekua ye nyina ekosi niema se sika wo mche se wo sika wo mche we pa cho wo 700 million wo bi ekosi niema ya esibi se ye be ye bi di aka ho adwuma bi aye adwuma boy se ye bregu sa wo fantu kwan sa se wo wabo obusuafo amane pa cho mu nimpa mama ko grow fine so pa cho yo ma yo. Ma ya wo pa de nyame da me bai ba da me ba ne be ma. Wana ni Julia be ma, ona ne ma bra be ma. E bi asem kura ni a. Boy. Doctor. Marco. Marco aba. Yeah, me aba. Na wo ye de. Me adu mo de next watch. Oh de na che ya pa. Grow fine. Anu grow fine. Enye grow fine can come into news. David. Me say, Jai Yeah, be fine. Yeah, fine, papa. Yo, my chair no atiefo. Sabre Dr. Grofa trans simaka kra bi fati opom de ho asem. Grofa mo jedru a de yanka se koko. Ene edru friend Zaito Xyloides na fry Grofa mo jedru no. Ayi mo jedru so ko bi obanu bia wa dase po di fa dru ho. Nde de nyame adom watiefo no ene o mu an eto adru ma yen. Efi so bi obeto adru no obenom no osemitini Maa Akos ho. No nti esumi kotobi otobi anu odi ho adanse a kire na manfo ti na de wo tiefo no ma na eto aduro ne mayen ti ba tie tiefo ne ada wo mase na de tie ne se adanse ndi bebi obi si na ani subiri no ono go fama yeduro no ani subiri no ekọ obi si wo ho a achakura boso miensa na okọ hospital enam awia ene gyaso adwuma wo yenti ono go fama yeduro no ne sa kwantuo ni nyina free ho obi si wo ho ana ne nsa ne nan na yetitiriti onum go fama gedro no ene bibia ye kama obi si adura na adura obi de hwa nkromo no won de omiri koto ha na omiri beto ha ntimi nda onum go fama gedro no ene nyame aduma de achi agi se be body prum asa na osore obi si aduani si wa odi ni sabe wo mu sa onum go fama gedro no ene odi saji ntumu empompo na boy na epai na ebo na epai onum go fama gedro no ene ni nyina ahwete obi dware wi agi so okopa afe odi adwene ho onum go fama gedro no ene bibia ye fine obi say infections na dokro me menum go fama gedro no ene bibia to atwa ene dia betwam a ama ye nuama no emfa grow fine eni agro
a ene obebi oba bia bag mu ne go find them a eno nti agina so kra ma ashorto e factory menstrual disorders nsebuo mu haw enu go farm yeduro no emfie du ne menses ma yenum yaba beduro de na de ba tot de na de ba clot a ni tuntum no onu go farm yeduro no bia ye kama de ba no oti pain onu go farm yeduro no and the pain si on tibio de ne de ba ene o kire na atwa omu ana aba na atwa no ene nyame adom bia ba ene nso kama yɛnum go farm yɛduro no asiesie ama nnɛ mma yɛayɛ kama ɛno nti yɛato aduro no dini Dr. Menses sɛ deɛ saa ne ɛfrɛ me Dr. Menses wotie radio no a bɛka dansefoɔ no ho gye nɔmba no saa na wohwɛ TV no so a bɛsi yɛafa phone twa bi frɛ TV no wokɔ pharmacy a na ɔde akyerɛ no doctor ni nie na duro go farm ni nie go farm number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mark obi bisa sɛ me ho na me nsa ne me nan na etititi menum go find mo gedro no agyae edi entira de be ka kyerɛ wa ne sɛ yare a yemu no enso wanhwɛ yi a ebi bɛkɔ nsie do nokwasɛm efisɛ yare a etimi sie yɛn na ho kakra bi ana ho kai bokituwa bi na ɛkyerɛ sɛ onsa ne ona yɛ tititi ubusa doctor bia sɛ ɛde na kɔfasa o ha we ba doctor bia bɛka kyerɛ sɛ ansa na obehu sɛ onsa ana onan ayɛ tititi no na sɛ de bɔne na ɛfrɛ de cholesterol no wawura mu wɔne watena 15 to 20 years ɛno nti ɔno wa na te ɔbɛn wo kyɛn watade ɛhyɛw ɛno nti na ho yare na doctor fo ato ne dini silent killers wanhwe yɛ de wobɛkɔbɔkɔ yare yɛtimi de ba pressure heart attack stroke septicemia saa yare yi a doctor fo hwehwɛ mu akyerɛ sɛ ɛyɛ preventable kyesi betumi asia no kwan ti adan nti ne yɛtena hɔ ama yare yi abɛdokoro yɛn fi saa yare yi abɔ so yi ɛba wo ne gya okra no a ɛde utu nuo so wobɛnu nnura kɔpem sɛ wofiri asase wi so ɛyɛ preventable ti no go fama yɛduro no sɛ de bɛbɛboa wo ɛfiri sɛ sradeɛ awura wo mu afom akɔwura ntini bi a ɛwɔ mu ɛfrɛ no artery saa artery ntini deɛ ne kwan sɛ biribi afam ka enuane no ɛfrɛ no nutrients mframa a wahome papa na ɛfrɛ no oxygen no ɛna ɛfra nipadua no mogya a nipadua no ano awie ɛde ama akoma no apɔmpi akɔ nipadua no akɔ nyinaa ma nipadua no agro fine na nyame anyo wadom na sradeɛ kɔwura ntini mu a ɛyɛ saa ɛde problem bɛto nipadua no so wode atete bɛto nipadua no so ɛma mogya no ntimi nnia poro yie nti ho nsɛnkyerɛnne a ɛde bɛma wa no sɛ bɛma wo nsa no nan ayɛ wo tititi na abɔ nka yɛ sɛ yareɛ bi di w'anim wanhwe yɛ ɛde wɔ haw bɛbrɛ wo woanonom go fam agyaduro no ama no anyi sradeɛ mfiri nipadua mu a ɛbɛdam atim aka ntini no ama doctor fo afrɛ no atherosclerosis ɛduru saa berɛ di a ne kyerɛ mframanuo no ɛfrɛ no oxygen no ɛnu w'adwene mu ntam saa adwene so ɔne oxygen na di dwuma to wanya oxygen ne ntam a deɛ ba no sɛ adwene no cells nsa te sɛ ɛmu deɛ so w'ani deɛ so w'ano deɛ so wo nsa deɛ so wo nan ɛwu a na asɛm kɛseɛ aba pressure tim bɛto w'ani so so ate pɛn a ɛfiri saa berɛ deɛ akoma no wɔde ahoɔden foforɔ ɛpia mogya no overspeed ɛyɛ sɛ pressure bɛ w'ani so w'ano ɛtumi kyia wo nsa dɔmpɛ no mu nsuo ntumi mpagya ɛna obi tia fam a ɔsɛ ase wɔtia fam so ɛnam ayɛ ne tofo bi so wɔdura anadwo a ase asogya agu ne so obi koraa de num ne si abɔ ne dua kɔpem sɛ ɔnum go fam ayɛduro no hu sɛ sɛ na nyɛ duabɔ o ɛyareɛ obi so wɔda na asɛ ne honam nyinaa hyehye no ɔnum go fam ayɛduro na agyae obi so wɔntumi nsi ne trase asɛ n'ani ato fam ne ti fa adwane ga obi so wɔda anadwo ɔtena faako kyɛ anaa ogyina faako kyɛ a na ne nase pigya num go fam ayɛduro na nyi sradeɛ ne mfiri nipadua nom sɛ de bɛyɛ bɛboa wo nyɛ saa de sradeɛ ne foro kɔ soro kɔduru w'adwene na adwene ne ntiri ne pae deɛ a ɛna doctor fo kyerɛ sɛ wɔnyɛ stroke agya wo koraa ne sɛ ako ato dɛm na wotumi kɔba koraa ɛnɛmmerɛ mu na yare ako ato wɔ num go fam ayɛduro no sɛ de bɛyɛ bɛyi saa sradeɛ firi nipadua nom ɛyɛ saa ɛde ɔhaw kɛseɛ de bɛbrɛ wo num go fam ayɛduro no ɛfiri sɛ onuanuro bi wɔ yɛfrɛ xylem ɛno boa yi sradeɛ firi nipadua nom na kookoo no so boa ma mogya no adi afusa no ayie go fam ayɛduro no sɛ de bɛbɛboa yɛwɔ anti-aging properties wɔ go fam mu ɛno nti na ɔnom go fam ayɛduro a ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan siesie nipadua no ma ɔyɛ kamakama ɛno nti na yɛato aduro no dini grow fine nyini kamakama nyini fɛfɛɛfɛ nyini na saa bere a wode ahoɔden pɛ sika no nkotɔ berɛ bi ma nsa mfa sika no nkotɔ nnuro
ensa nhwe wo ho growth amagedro no se de ba bibia ba kama onu growth amagedro no ebua siesie nipadua no eyi wo hawa horo efi nipadua no nyesa da kokra ba ko doctor be ka che osade bi o mu efe ni sodium nti ni nchiri biem adoso saa de cholesterol level ko so nti na mono anwa manwi biem o sugar level ko so nti asichire me ni biem wo ye bema saa o ha we ba so a wo ye den amema sa no be ba fam bema no onwui but mu ahoden ne de nipadua na age e pompi boja no se de be bia be kama unu go fam agedro na be siesie ti se wo ho na so ni so briu ye adwuma wa wia so ye adwuma wo ja ho wonsa no na ayo titiriti waposo no waposo nyina ya wo ya wo ha na wo dwi wo ho edura na dwi a wontimi na go fam agedro no wo yo ba na o message e ma problem go fam agedro no e ma go fam agedro no e ba na oti ya wa no wo akwa family planning na wanya problem a fe de message ne kra so wo ma wo ko numa do nse wo de bo ho ban a fe de wa de ho wajai wo so wajai aduro ne se wo boa me ya adwuma woni ba odu ho abo be kwa de me ya adwuma se wa go fam agedro ne se de be ya message ne be ba wan hwe create bi si a wo kwan wonu go fam agedro ne be boa asisi wa wo de ma bia e kama be ma no so ye nyi mu e ka kire se be ma no enye dompi ne shem e ye ntiri e na mo je fam num go fam agedro no se de be boa ayi srade afiri ntiri num se de be ya ofre obe ma na obeje wo so cap bi she dro num wo yo ba num ba kwa nopa ba kwa wia ba kwa nwumre wo ye be ma num yenu anopa fa kwa adwuma edru anwumre num yenu anwumre fa ye adwuma se de ye kan kire no ba bi eto aduro bia obenya go fam agedro bia to se ye pharmacy herbal drugstores ba bi eto aduro bia obenya bi ya kasa so wo kasa enama eto aduro no wo she kana no atum na emom se ope bi atu aton na wo Ashanti region ha ko PFA pharmacy or Tafuni road Missy Heba omrom Apidak omrom Angelos omrom Dani Heba omrom Kolinako Ashtown Blessed Requa Kewo Tinatex Sofolai Pure Liver Buakwa how may our Safopoli Obeyabi Jack pharmacy was of Infie Sax Heba Patas Blockhouse Obeyabi Costa pharmacy Pampaso Yellow and Orange Wamokum Smart Heba or Boise Santiago Obeyabi and crying for Moko Kanshi drug lane, Kinswalk Heba, Tidatet, Nabuache, Angel, Ruta, Repass, Halos, Omina Tombi. A summer for Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Ubina Grove Farm Majadrono, Hillside, one cocoa, when a friend Isaac Drugstore, and now Anti Akobam, Ubinabi, Sunya Capeba, Mosaic, Green Light, Ubinabi, Tachima, I be draw depot, where he fear opposite. Breakumo, Dr. Clement, main station, or Ubinabi. Takwani Pristia Uwasa Bidofi Bobo so unique heba obenya grow farm Majadrono Takra the crash is the answer apochen krakra Tamale PK Gombila Ubinyabi or Gabson Pharmacy also work for dia baby eto adro bia Ubinyabi baby otimi nka free baby otiemi free bia Bora drugstore pharmacy heba usupe grow farm Majadrono edi kokwaye no kokko Majadrono frame ni eni komo efise ebe no abe ayabe the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Nyame ensha papa doctor. That's an episode. Anti-fair doctor CC 0244 5965 32. Na Emma Wonsa enka grow fine Majadrono ebi. Na ubedi wa dance atreme amefa menuaba entroso sesia embra abapa babeba wakwaba that what to say yeah nyame say eye kongo ointment papa miracle wonderment amanfo agiatu yeah djuma dodo amanfo agiatu mako nyame hira monso maya de pa so de masi kanfo kongo ama je enamenam bia papa bi ka cha me say wani na yiri ehwe me sa o me say ma me de de bia obi hia no na so de bia ye pie wo bai so be hia nipa ti ana se me na ma na me de ya akata ma no me ye hu adepa no de obi hu mi ya ba be ka me be ka so ani manya asam bia we de asem bia ni na me ha me ho kra se ka ya de a edro ya wuto yi na enya adwuma ka wo bank ade ne ma kata kata we mo se be ya ye hu wo Erade na ye adwuma nti ye ni mu da ho na obi hu ye ya wo hu se ne ye to wa kanfo eno ano no kongo interment ti me pimpos se obi a pimpos egu anim
Obaba you as abemu a pimples egu n'anim a enkofa aduro bia nkosrasra n'anim bia ma n'anim nkosa enkobere pe Congo ointment ni bi na fasrasra n'anim ma no na enclear pimples ni nyina mfiri ho obi wo no ma ne pimples no ubohu se adane amna wɔ n'anim na amna no so pimples ni bi pie firi mu eba eya na ahwe ani a ayete se dia ahye nsuo no eya na nkofo busa ye say ye pimples no dey stubborn Congo no betimi ne de emfa ho ne pimples no se de esitie wo de no wanim nyina ya amna mpo na pimples ni pie firi mu banketenkete na ahye nsuo a wo de sere mu abepapa ni nyina na ade ba akon so abema na ye onwanwa ne se wanim no a pimples no asai no ebe repair no besiesie ne kama am wanim no atoso ebia na wo feel say eka wanim no enye yie biem esubo se wanim ni nyina beye kama ni nyina ya abotira obenya ede ama Congo na se de Congo ointment ni mpo no miate na ede aba abonte no work faster than the what container ni mo no etimisraw se container na ekwa de miate ne ba be shemo kwa na busa se wo Congo ointment miate ni bi de aba from me pe ni bia no hye no nam na focus sasa pimples nim se yanketenkete se ye ho ne ho se ya akese etimi ni yie fasra na emoa ye to so biem infections ya nam ane de ma ye ne ehuna mane party tro wo ho se enso fi wa nam ba se wa nam ekekawo ana ehwo ye opepepepe te se de abo bi se ho no ma ekekakawo no use Congo ointment na ane de ya na ye person kwofo fra ye pa na ne edi ho komo esan se infections no ye nim emna dodo a wo hunu se emoa na ba ho anase ne wa ba betena but through ye ne won komo twetwe ani wo phone so no ye betimi detect se I am say ade yi ache e betimi ade be 2 years anase 3 years na ye hu mo a ye de beboa de enti ameka ne sa ne se infections no ba fofra wo se de si etie ekọ nanim a na mo na dane wo mo ho ekọ na mo na dane wo mo ho afi na ewra mo janim na ekọ nipadua nim na efro efa obo na ekọ utirase te se de esitie na emeka se tan ankasa infections enye yare papa eti na ye kra de person ka Congo no wunyanya bie no use for bo ho ban if you say infections am nipa bebre ani efra infections am nipa bebre abodam infections am nipa bebre abubugo enko sa ate bie no mu bi enye obu ha wa hu no na ni ba ne ho so no na abo emo na wura no na infections ya ye ka ho asem omo te se nso nkronsu omo pan kosua me sisa wo da wo pa so na hu se nso nkronsu bi aka pe na unya no kunu a enka se wawie adwuma ba ye wodam ho no me ka me kira wo ebedu ba bi kra nya me amo abepa aba emo ne be ye prekese ba ko bi ato abrubru ba ko bi ato asana infections emo no etie na wo mu tugu nipadua ne mu ne nipadua no ho seso na ho dwa wo mu tu nkosua no mu pan nkosua no gu nipadua ne mu no na ho seso na ho dwa wo na ase nyina edwa wo se ya na utirim wudun sa hwe utirim se ya yare bi e ba so ahwe abaka so bi ato aduro anase obi abodua obi do number bi na so na mo an na sa eno ti naturally for the year kan say moma ye ho ban ye nua no mama e bi say emo we ba ye ho a ye hunu na ewra ye chenti na di ye nya na haye sa but yetimi boy ye ho ban a abo na ye ntakra no akongo no wayi so ma enubran ni nro ya betena wanam ba de wanya ho de kra na wa ba ho na be papa nkosua bi agu obewu na ho atimi ato me sraw wo ba bi tie me na wo sa problem ya make ho so because sister yi wo kama asam me so obi am pe e Congo ointment ni bi ya ma no mu ko senior high school yento bi ntoto mu cho box mu mo ko ye university yento bi nkomo mo ko school yento bi nkoma wo na enkra ni ntwetwea na se ka woni ko hu de me ma ko hu ni bia oba ne kokora na ayi mu aso me ya me ye pani me see school bia me mbodi me ti mi nwura ho enkra ni de me se ha na mo ba o me se ai me se ti ne ma ba so me se yaba me hu me ti sei me ti mi wo kokoto na wo gina ho wo koto a ebo agu anam wo squat nso a eno so so obo adai me sraw mo ma yento Congo ni bi ni emfa ma ye ma na no Friday na me hu ma me pani bo de nyame o se ma me ya mo se me se hia ma me ba de nyame ai baby a ayi we wo de ko da kwadwom ho no dancing bi wo ho me si ya na mami mami
Una woton Congo intimate na me say ah. I say ah, oya ade pa na nyame ani mu ni. The way I was kasa e ma me koto bi. Mo intimate ni ye kama. Me nana. They say no one you use the man. Aye kama. Na emo ade ba kwa ye ka kire mo ne say ma mo sai ne da. Mo ye ne fufure sei no. Na ye ba ma ba so be hu ani say yakoti afom so etwo. Ye nye ne sa. Fufure na ye de aba ne kura ne ahye mu kene mie mu. Eye nsa a wo de sa so ne ade be kene nsa ni na na afiri wo. Ohunam ye wo hene sa dean. Ebe ko sesi a. Papa ba ko se ne ho aye ne hene am ye kokotwa ne to ha se ne to enu a so ye hu de ha no ye wo ne mpa ne so anko eso sra Congo be na wotwe mienu ko na wotwe miensa no honam na ye ne hene no ne nyina akọ ekoro na agu wa fa Congo intimate sra ekoro ma wedie no pampan bom anase honam kankan ekoro fa na de honam kankan e ba e bi se wo wokoro a efifire awia bo efifire eto anase ehye wo de wo no na pampan efiri mu so e ba eti emfa ho any perfumes any anyama wo be use wo scent na aba begina ho mesraw ekoro etimi no na mo menkofa blade bia antwetwere bia na nkofo bu sapa se yefa blade entwetwere mu na ye de Congo na asrem na ma akọ aka udware wie ya papa ho kama ma ho na fa Congo ni srem me say e work se magic wa wo be friend ya dance nipa bebre na e frey me say Congo no se wo pe bi etu a pick your number no 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 0204 baby I will be for location my ebebro bi na wo de atu oba ne to ho no so baba ne diaper fa bi sasra ho kama se de be ya ojo nso a onya hit rush bia e ho apro dada nso a wo de fa Congo sasra e ho betwa yopo e de ama wasra nkwama nko na se wo we de a fa Congo ointment sra wo sa we de no e be ya na aye moton no so aka Yami inshamini aba beda se enenti kope bito aha eya kuma 87.9 FM Onua TV enafe Osei Chrome TV yeni nuaba Alice ene di nkomo na Alice asemu a wode eba ye nyina ne se okohia brantia ye frɛ no Awudu Mohammed awone Awudu etie bobra ohia no Awudu ka che ne so wo yire na emom na yire hadwen etu obewa no aka ne yire ho wane no etnai efie enwotwe efie mienu mu ene oba ne behu ne se nikunu ewo mpra ene o start se wo ba na wane Alice abenya entokwa enso nyina mu no one na anyai Awudu ka so obetu kwan Alice man sika se o se Alice man sika no fa entu kwan sika no so oje ya wentu kwan eje se yanko me da se different we check scan amount for mutual or community police station. From there, now it's our 1,000 now. Umuma me this scan now be wa. Every month be at 3,000. Every month be at 3,000. Umudi manu. So kasi me mutual scan manu bua. No evidence. No evidence. You make me the one back. No, you want me to share. No, invite share. No, move the same. We just scan every month. We just scan every month 3,000 money. Every month. And say, I would do. I say, can what you saying? What's it? Sikano saying na Alice de Mao. Police is scanning now. Sikano do saying na OJ ye free Alice ho. Hello. Hello. I would do to me ka. Yes sir. Hello. Me pacho meet you. Hello. Hello, Awudu. Yes. Me say Sikano saying na ewo ho Alice Sikano saying na woje ye. Sikano o calculate 725,000. Na wonu na calculate 725,000. Madam, onu na ye calculate the police station. No ye let me say every month they try me 3,000. Okay, it is a police force what is 725 million. Now was so jet to say no say. Hello. I would patch ultimate. Yes. Yes, madam. Say. Hello. No, police station say what is 725 million meboa.
What this kind of man CID, you know, maybe some say, but okay, to almost catch or say to you as a kind of man. Hello? Me say, almost catch or say to you and is sick a man. Almost catch him to me started to police station. It's me, Pacho, what you are saying. Okay. See, kind of what you have to do saying. She said so far. Last month, your guy, I cut this month, so this month can we any police station now? About 600 million. But also, okay, about 600 million. 200 million. Okay. What's what you are saying? So this month can we about 6,000. 600 million. What you are 600 million? Yes. Every month they are with the money. Only for number me the money no much for. Every month they are with the money. So last month when the money banu, the job born in the born of the money. The disabon so the money so born so we so Christian brother do much no about. So this month we are with the camera about 600 million. Yes, can what the man boy in the boy in chema wo hunu Alice and Famano because of Madam. Hello? Me say, Sikana what the man boy no was so on from Alice because hunu Alice or question bra. Why I'm decided so this Canamana, no so Wakata is Cano, no so Christian brother do much no about. Can me buy maybe to one never me disappointed with this Canaman, every month you own this Canamano. What be said, boy, no was what the man. Madam, more sideways. You will come and say, Uncle Muaka come the bow, with you go for the bar, and no more invitation than me. You will the number. Macrana won't call bar. You bet me a friend Crawford. Hello? Me say, one fan Crawford, no one call crowd baha. You bet me a fair woman. Minister, maybe won't come later, but there may be sound say a branch and I would this come on. No, was so what they need now, Alessiana. I'm not so with the money, also more money, Scabia. Hello, Alice, a branch and this come out 10 months no to no Casagumuna means madam. Madam, 10 months. I would do just 10 months in the way to ya 10 months on 30 minutes, 10 months, 10 months spend away to ya free last year, July, up to now, 10 months. Police station, 3 months. 3 months, no can't send the receipt. Let me this 6,000 every car. Last month, last month. Oh, other we just can be me 2.5 minutes the summer will say. The last month come out. So we also tell brother what to know about. What the son is said, don't want now what the money in what the Malaysia now. Guy in man or guy in my own the guy is so. It is a sign that what guy anywhere what for Madam T, hello. Me say, hello. Sign that what the guy what for Malaysia. Me say, madam, hello. Me pacho meet here. Me friend like you have what the me enkasa we Ebeba na what the train person me who say dodo sign na what the call police station ho me 4 months 4 months ago at the call police station about 4 months and 6,000 and 12,000 and
Police station, what the 3,000? 87.9. Mutual every month 3,000, 4 times. Before. Police station. Madam. Hello? Maybe, sir, 3,000 now. What they call police station? What the 4 months? The coin, not just say, and we are 12,000. And we are 12,000. Okay, and now what they was so made to do a sense so my boy, no. You can make us say, me calculation this month can war. This month, any last month, this month can war. I don't 600 million. No, how would do? Police for the okay. What's all the 3,000 that come out? My boy, me friend I will be bar. What friend? It's what your friend boy in a brother. What if you're from Bear say, Madam, Bear, must say, yeah, my friend. Okay. Your friend will bear how many? Madam, Pacho, this I say. She can send out all the boy, no. One say, I own throw. Mammy, what's it? What just 7 months? Madam, 7 times no this 30 million 7 times no the breme. I'm Mammy throw. Mammy throw. What way to do crony way home? Sana who ji obi sika di ya mami tua mu 100 million refi. Who ji no any sika di ya mami tua refi. Papa men kan kasa asem we. Jimmy bata ho. Ade akwate nkwa na ye de ba wudi ye. Kwate bai. Because yet say ne that is saying you are no do obi ka da say who question who 300 million. Yeah, what will sika best 700 million Yama Bema. Now, who wouldn't it's not yano for 8 years? Madam, yes, Madam, Miss Low. Now, what's one about you? What did the second question? Yeah, well, at the end, I will get the man. No, yeah, won't quite to would you or best second question. Say, yes, 600 million. Madam, Missy. Me person no could do no could do down one me but me just say I don't know about you what the time we go shall be down when in the 8 years thing now no e job na we dey sha baba way 87 madam we are catch madam no na you na say when ya no we say ni dwa when you were about to me, you were basic and 600 million. Now, we ban a brabo 8 months, no improvement to ban out the ban a brabo. And you ban now be a man, no container ban, I will be a man. And tell now, yeah, my Jina, the first what you to say, what the Kana would treat you, and then I'm a wolf. Who could do about 600 million? Madam, Miss Rowe. I also see Miss Rowe. Yeah, Miss Rowe. Madam. That me jam me so we don't need you see can watch ya na wanye na de bra wa let me see you. Oh, we can say also Shaban Akoma police station 3 times now the call and I can 4 times. And 3 times per now the call and I can 4 times now the call and 4 times is one I can you now won't cheer be. Maule was saying 7 times now the mama. What's up? I mean, why no we mesh me knew obi atem was studio that me do atem adan ade na hawo enti 100 million na wo de kom o de kwotu ase ho ahwan ka no eno so kasika ne ho eno mabu aka ho ma calculator aka etu onu ni niska na sabre no okokwaje sound pakro ni sika no na wa hia ho me ba cho ni dem ntimi nkyere ma na wo na akọ but na that time no omo like ontimi nda fie omo penalty na timo de fie what the nation saver
The nation saver Alice ye. No one near. No way you remember. Eh? No way. No one near Juma. Na sabe na wo no one ye fit adwuma no. No ye man. Enti ya den want to me akwa akotua ne ka. Ya wo no obehia wo na wo kwa akotua ka de ama no. Na yire nya adwuma. Osugu me so se wani skamanti omo be jeli no. Hey, mo fa to be su ma sika ne bi. Me su be su go so. Mami bi. Mami sika ne bi because wo bia ba no obesu Ismail. Me ba cho wi akosugu no so because he sika. Obi asugu so abema ne sika. Kwache be no de ma wodi ye. Mami nye bi. Na se wonya bi na se wa bofom. Pacho. Wo mo afom. Na okra ayi ni amasie ni enchance mo hohoro ye de nya 700 million ni akire. Adwuma be na aye ka ho. Well, because me bank right na me was that my account to move before. Wo free ni bank right. Me free me kro me bank. Ade na aye adwuma be wo kro mo. Because you could be a month of phone pan, you could be a month from Katia bro. So me call when you was call my account to mother. Okay, 700 million now. What the my branch and when say to me sit down. It's me see at least. Ubenya bear. With the me say 2 when you know me, I mean, Jimmy, by that time, no cranes can me bra konya will be fierce or be to mammy. And I'm a Thomas Carman, Mamma Branham, the man. At the end, what the year or you were dying. Me like at the end what the brew when you saw again what the open rose. Brother na unu so open rosem. Brother na unu so open rosem. And na wo kwa unu aduro ni we wo kwa ne wona kwa ye. Ma e bi kwa otumishi mami. Ah ne yesem nyina e crime partner in crime sam your friend no. Partner in crime otumishi ma kwa aduro wura no anache se wakọ bi da. Mimi to ya me nkwa aduro so dai. Obi ntumi me ka nche me se me nkwa aduro so mi suro mpo. It is a what to me as mamma or quadia was so quadruso. A bemena. Bako. Ashimio. And then Memo pass over here, you may just ask a way down. Me cry or see a drew now, a drew no or better it in any sort of way. Ah, after that, I mean, you're quite yes, you go, baby. I was sunny, no, and after any so. Yeah, draws a mercy or dock or be so. What the judge Abema, what is your condonus? I see Chroma power. For to cram a condition, you know, Bako in easy to was it. Was it a man? See, I didn't know, or in the crop for ya, no, mammy, go home and see I didn't pamo me, say, mammy, Bahu. And associated in was what about Sadia Sosa Yanyado. Because on an aqua, no back, so Mocacasabako. What did you say? I'm more 29. What would I? Pacho David. And what a branch of what you seek and test us some way in Sammy and Sa at to go. What we seek out on outside the coin any to go ye. Says over Genesican. I say, they say I was so 300 million, Yaka 400 and something. 11. Remember 1900. I know, crying is sick. Dino sick and no ditchia. Dino so me ye. Would you may buy your baby? Go, Mamma, I'm quiet, my Jumana. With your Tashi, the academy, see about. I'm coming to the you more deal, young quadia no more. Marco Yango Pongo, now we shall pa, and now you didn't check us here. Every free Dr. Ba, as you are near the Amaya her for any a tear phone now. Danny Dang that saying Yankopon ya dum no dia dum no dum yen. Near Betransia, me say ya ne ye border ro aka nipa. I'm a nipa bebrati ase ne say ye wo herbal hospital bi wo kroma. Esa ya die bebre. Emma wa wo ya die party wo so a wo bre no. Wodi bewura sa hospital wa ya die no ekontem. Enu nti herbal hospital ne din ene ne ho asem ene ne ye be ka kire no. Eno ne ba herbal hospital e chamfo ba enyarwa nyina bedwane. Wadaro mabomodin yo. Na yade ha wonu jaisu ni adwendwene no fa yade ni bewura yaso na de yade ne ba inshan cancer for urade sa haban odedum Dr. Band eni ni hwamoda na eni hwamon so da enti na wie bomode je number no na yade bi adokoro wo edu be frati asefo asasi so akono oba ye besia no kwan ama won so atena asasi so edi won kwa na nyankopon dedum wo no wadi amen
ama bi kura ka ma ade ache obi number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumasi atonsu ago Aban Hospital na chi ane yewo anenkan so yewo Painters Road 18 Junction ho so ubu so obi aso pe Dr. Ba ubehu yan ni asa yade dane dan nyina nipa beberete se ye ka dompe ye ka kase ye ka dompe ye ka kasa e mane nyi wasum bebere enne nipa bebere ya wo ha wo mu dompem yade ba ko a unyina eyeboi wa nyina eyeboi enim so anyini enim so ya akwala ebeyew eno ne kase ani dompem yade eno nti na Dr. Ba hyeda nyankopon de aban adom na ode bua nipadua na ma dompem yade afri nipadua ne so efise nipa bebere anya haw awo mu dompem eno betie we bebo se yede dade ne kohye mu o enne dade ni de hyem ye me ho hwe enye obi bese machi nkase no yede dade na akohye mu ye screen no ye ni sei ni nyina na Dr. Ba say enne awie ya me ne udi nkomoyi da bia ye bode ro ka kire wo se wachi kase ye wo ya no en so wo de ba insan se nyankopon ba aban de dum nipa se ye mfansa yade enti se wunya doctor te se Dr. Ba woni ma aban te no nim kwan ya aban fa so ye adwuma wo de sa yade ne bre na no osum adwo enti na obi ho a wo bebe ya so ye ho no na na chi kase no ana am na bubu agu ho nanso na ya me ni wudi nkoma wo behu so ba ni ye hya ase de aban no etututu dompene so a na aban na hya ase ekowura dompenim na fe eye dompenim adwuma ama dompeno anya na fa hodie enti na obi a wo tie mi ani da so nyina sa ebia na adwinya ne se na chika se mu yade die ama ache enti na ni da so asa Dr. Ba say ene awiami no ni nkomon kan cho se yade ma wungu firi wiase ono yade ne de to tenkwam nko ade obetimi de abasa yade enti mpre bebre ni mfie bebre wo yade die bia no ema ne nwa wasum ema ne hawo fobra Dr. Ba yanya so yeyo na fe yemwo na wachika se na yade ba amene sebi na waye bubu ani eni obi achika se enti waka fom fie bebre ontimi kura nsole nante eni obi achika se okokata so wona eno na Dr. Ba ye model ron kan cho se Dr. Biaba ye friend Dr. Ba ye friend chamfo ba ye friend nyaroa nyina bedwane se obo modern de sa how na wo achi ne bedan ye ne a ye se se wobubu agu fom pere bebre mfie bebre ni ebi mfie aduasia akra na wabubu agu fom na ne wo sole ba Dr. Ba wa yen ye be mu asore anante no hu se tumi anyankopon de sha aba mu no abedi Dr. Ba nsa ena awiami ni wudi nkomo na meka che wo se wunya nkwanhia ema odompem bu a eye Dr. Ba enti na no ema ya bi omo papa okotehwe ema papa no ne kasa mu bu se pain ne papa na nya 90 years no mu di nka abeka ye no mo se ba bi e papa nyina wie enti omo de kwa ye de dade bi nam se ena Dr. Ba won so ye dadwene se ye de dade ekohwe obi nam se ne wo ye sa na ne Dr. Ba ni ye kire se yen ye se obi a wanya mfie aduokro te se 90 years ya wanyini no a first anke ekofa dade bi ama ne nkwa na nyina wabete ya no ene Dr. Ba ofa papa pani ofa mama pani a ye de to na wo kasa ne mu abu a ye de haban de to so a ubehu se bosome na kasa na toa na papa na nya kwan na afi mu nsumo adwemo enti e bi ene o papa bi wanyini kakra o mama bi wanyini kakra wakonya nkwanhia bi wakote ahwe bi ama ne kasa mu abu a bo modern se wo de ne beba Dr. Ba so ye na afi ye de haban ahya se dituma e wo dompenim ama dompena to a e bi ameka obi to obeka se ene Dr. Ba de eye mpanimfo okra enye no kre ye pa kire se first no se pani kasa de ne to ya and Dr. Ba me ehunu se enye no kre wuni adura na akeka sa ansem we nyina wo ano yen ya aduro no se wadi 2 years se wadi 1 year se wadi 5 years se wadi 90 years 100 years ni nyina to pe e ma wo to enti ne da uba ye bone nsem a ye kan nyina no enye dede bi kwa ane ye enye dam bi ni abo sebe eye aduro ne wo enu nti ye kasa wonhwe a woto abeka se ye dwa enum nanso nya anu dwa ubo moden adu busu ani na ne kasa ni dompemu abuo no eba Dr. Ba wa hyene nso se ye ni udam ye beto akasa no ama dompe na tene kama
ama wo nipadua anya no fa hodie da bia ye ka dompa asɛm a obi ti obɛka sɛ eni ya me kɔ me maame ba akɔ ni dompe pa wɔto aso kyerɛ me nam sɛ maame onse ye ka dompa ebi obi wɔ hɔ a wɔte hɔ a na adwi nyina bɛn dompe no ɔmo aka eni ya ɛhyɛ ase a ɛyɛ ne ya no ana ohunu sɛ ɛyɛ no korɛ me kɔ hɔ ka nam sɛ maame gyae na yɛsɛ wo ba edi wɔ nwunkuro mu a sɛbi wo di mpamu ɔba ameyɛ de ahaban na to so ama na no ɔte yaw no adeɛ bɛkyeɛ na ne ho ato ne sɛ fam enti bi a wote hɔ wo dompe no ɛwɔ kotodwe no ahyɛ ase ɛyɛ ɔya obu a ne deɛ na honhom no ne kotodwe no obu a ɛhyehyɛ ne ho wobɛhu sɛ yi kɔ ha na yi akɔtɔ ha obu a ɔnante a na ne kotodwe ne isu kakrakra obu a ɔnante a na ne kotodwe ne kora ma na bɛte ahwe na ɛtoto no ɛte sɛ kaa ne bɔ joint emu agogoɔ saa nneɛma ne nyinaa kyerɛ sɛ ukotodwe no enoma edida animu eda hɔ te sɛ ɛyɛ cartridge no ana gegero no ne nyinaa rere ɛnu nti na ama ukotodwe no ɛbɔ bena saa no enti wu kɔ a na ɛbɔ bena na wawo nso bɔ bena enti na obetu obi kotodwe esu kekra na ɔno nso esu buei kekra buei na kyerɛ sɛ kotodwe no ɛda yɛ ne ya nanso ɛnɛ sɛdeɛ Dr. Bensi kasa ɛmɛ nkurɔfoɔ firi ama no ne efiri UK efiri US efiri Canada ne Italy ne Germany eba Dr. Baso ɛyɛ hɔ ɛbɛgye haban tom kotodwe so a na kyerɛ sɛ wuti kroma na wo bre wo kotodwe mu a ɛwɔ sɛ ɔde ba Dr. Baho ana hyɛ ne nso sɛ ɛna no ebi a wodi kotodwe ne kɔ baabi ankosi aga enti wɔba mu yabu ma me nkyerɛ wo na me nka asɛm de we nkyerɛ wo sɛ ewiase yadeɛ o nya na adura yadeɛ no ofiri nipa no so ntem kɔ ɛnu nti obi a odi ne kotodwe akyini ebi adi mfie bebre kura na what about Dr. Baso ewa yen ye behwe etie ye se yade no enfie dudu bi adie bia no emfa ye ho ni nyina no so obesole ede yade na ba ye behwe ama kotodwe ye oya no afiri wo so ama ho ato enu obi o se ma aposo ye me ya ugregre na ehwe wo aposo no arthritis na fa no nomum ama na rewinti ana amado mpa etwi dompe enu ti na no pagya wo nsa na ye wo ya wo aposo ye oya enu obeti obi se ma ho tutu aba obi se me sasaburo di adokro me da be na beko sasaburo da afu die egiche me eno be wura busua bim om de sasaburo ada ne nwom to om de sasaburo ada ne omo abusua ade ana da bia obi owom bia ye sasaburo ni Dr. Bansi se first na no obi ka cho sasaburo ni adura o se na o nu di nkumo enye no kre ye won haba bia obi a rheumatism pa etete no oba Dr. Banwa ye behwe na masasaburo yade no afri ne so ena awia mi ni wudi nkomo aka cho so wusisi na ya oya no enipa wusisi ba ya oya bebre no bebre ho ye omo spinal cord no ana aka tua ama omo sisi ye omo ya nanso ene sisi ya de osuro fere Dr. Ma se wusisi no de wato form se de woda ho se ma wuntimi nsole ni nyina no bra Dr. Ba ho ensem we amekan eyesika kakra bi ne etua no Dr. Ba ho obo mode se oba Dr. Ba ho a die kuta wo bia no betimi dia be ho ya de enti entrechen ga se Dr. Ba me ba no we de me de menya sika atua enye no kora da obi a oba ye ho bia no onya na aduro e de kɔ ema no hoto no enti bomode so sisi ya de no wo de baba Dr. Ba ho ye de kasa no ene mre ni nyina e ba wieye de hia ese fata ne se wo be fa Dr. Ba number no na se ye dambo se ye twere se ulcer se ye diabetes e ye yade bia ekutie nipadua na bomode se fa number no na frɛ ye ne anu ni nkomo na fie mo amra na yade ne yentum firi nipadua num ema onya fa hodie eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 akọ Dr. Ba ewo Kumasi Atonsu Ago Aban Hospital na chi ane ewo anankan so ye was Spinters Road 18 Junction da bia me ka chew say ayaresa de ye fa no baabi ba kopɛ edi e wo se bo anum ebu abrapom eye ba ma ko yes dear ma ko peska bro kopɛ brother me here okay ahaya Akoma 87.9 FM na phone ya TV o Sacrum TV demo live me de Maa Akos program ni Akoma mu Nsem na many analysts na edi nkomo wakwatwe mpara mewi akire be ma ne ho ankodim ono oba no ho na akwakodim o na Alice me pache o sa 70,000 no de mo de koye dan no enka ho pacho David
enonko oh I see say na yire no one na say when no wo ho biem Nere no. there be one no wo ho awudu mu da so twempena Menene ni ho ma. Menene ni ho 1 year nde September no mu ni ejaye. Ba na yire ndi oda wa no oba no no okeka ne ho nsam kire wo oda so no ono di oda so wa no pacha mo bi edu do jaye pacha afesu am se de sitie pacha man senka wo de ne de ni sika kwa kwaje obi ekunu mebua ma mi na imagine sa me de mboa na mebua no wo sika no nti gadi kopuopua no a se ba ye agya obetu odomu na ko whatever na firi na yire nsam a na me de bua na nka me bua ye ho because me nya imagine say me bua mo ho okay na tse wo bua no no bua wo eti se na bua na mo bua mo ho de mo abe no no de bua wo se no so otu kwan na obebua me sa na me nso me fi se sa na be ba na wo bisa wo bra wo ni fi ma me kwa papa kwa ni so no otu kwan ya wo moa wa na me mbusa na e ma wo be hu no ya wo yire wo ne ma ebetu kwan ya ba be kai wo abeboa wo wa bra wo akasa wo busuani ti ho wo busuani ti wo no de ontime moa wo abeboa na na tu kwan bem abrante ya wakwa akohia na owunim ba bi onfa wo nkonko kire ne maame ne papa mpo wono na wo kwoboa na na kwa abrechire no okwa wa ba abeboa wo na wo ankasa wo scared mu obi kwa abrechire mpa cho US ne wonya wanka wonko ma meko UK wonko meko okay nti wono na enko na wo wa obrepe wa de sese wa ma branche no wayi Nsem Akoma yesa to ogu abra wa anwa wo sese se wokọ na akọ ware na bi ma abayendan minishe woni ne kasa na kronfo na de brebe na be hunu so obokro no ma mbokro no se no ka say what the 3 months na call police station 4 months so 3 months there no mo de ma and 1 month there na fa e bia wo so akọ police station no na akwaje o 1 month again so o se ma me frɛ no biem na yentimi fa sika se mo me ha no e bia wo de ene se ne wo frɛ no no so akọ ho woni mo nti wo kwa no aka kire so wo de 4 months wo so ma woni se de o ma ya ade no Oma wan fa asem na nko police station kasa ukọ Kanishim police station be kasa asem ni ho e je wo hwan ho because the asem no come asia de ni no ne ye kululu because me ma obi freye me ma obi ye no ho te se soldier ni e na ofreye no e na ka ase asem no ma mfa mba police station o de asem no ne bra na de asem no ma ne se won siesie so asem no ni police station nti omumie no na ye asem no kululu asem no ni police station na wo akwa kwhia CID ne da because shia no wo kwhia no police station ko ya wan show statement o man throw statement bia nti oni said ni na ye asem no kululu man throw statement bia nti wo kwa no discan ma CID ni no de amame me kwa na makoje no physically nti friend I kwa no ho o da so police station ho nti wo kwa no de be o ka tafitiere ni se ma me friend bia ye nti fe sika sam wo kwa no wo no aka che so wo beje 1 month sika because 3 months there no dey amount but we do so the 4 months there ma wo ye ndie mesa hu ma bi owo na there be yes ya transfer no wonko hwe baby nti no wo nti ene wo fa ka wo hunu ho o Kanishim police exactly etu ko ne yes ya transfer na no obisa say ne ya transfer no kro wini me ne din ma me de obaka se ni misika ni no because wa meji misika awudu no na kwa mana ka kire wo okay meko exactly wo kwa no ansa waba wo se mo wan from na waba ene say I would say on the 4 months ena ba 3 months na mo de man 3 months there intisantisa wanim no afra wudu no obisa no ebi so sika no so wone ho okay ena abrantie no so wasese wo discane ma wa mo twro wo twro no no so atwro nti me wo de ma me 7 times okay nti wo hwe wo no so de na wo twro ne de David okay ena wo hia abrantie no be bra me ne calculate ye sa na o ka kire me say ono 7 times na o de ma me o se de bia ko ka so wo de bia beja no a e bia wo hunu wo mfa ma wo Who na branch na nya sen? No, be oti baby amete no wo ye adwuma baby amete na. Etu hu na nya sen. Me hu no. Me ba no kra me kra no. Wa ka cho so o diska ni bi abre no. O ka te me sika no aka 7 months sika. E na wo de 3 months sika kwama no. Me ka so o de 7 months. The branch here. 7 months na o be 7 months na ya wura me nti 7 months na e wo so o de ba. E na o de say akoma no. 3 months de. E na aka 4 months. Oh, I see. Because I don't know say yen she say every month. O ma me
and she say no say every month amount 3,000. But into me a try 7 months now. No the 3 months diaba. Or say try 7 months no the 3 months diaba. Sa no ye no. And cross what the ba. So the 3 months diabo. So ye say bosome na sa no o confuse me. Enya bia ne say o ka say o di say me ba tie. Say what chiro kro beka say Debbie e bia na o ka me chiro so 3 months dia no the 4 months dia no 3,000 and what's what they buy every month. Now ebia this month one farmer, the next month one farmer 3 months no. Now wa bra 9,000 3 months there. Na ka 3 months no. And I make the way. And think I say everyone is so. What the 4 months crown 4 months there no the be bra 12,000. So what you 4 months there. So you say enti we million is so. Month ma eni ni o 10 months na wa tua. And so all cars saying was 6,000 a watch. 10 months na then quite 6,000. Was 600 million? Say all cars so 10 months no say 300 million. That's we kwaje 4 months 3 months there wo police phone ho. And now boy no so ama was saying. Say ono so ma 7 times. 7 months. That be 7 months. Month about 3,007. 3,007. And yes 7 months. 7 months no. I did some crown and we kum and then mo be ha ma adwere kwa we fiase. 87.9. Yeah, some eti yeah me calculate na yen hwe. They say wo plot na wo to ye wo mukromo no. E dan be no we see so. Menyansi block na was. Okay. Me pa cha mo fa efie no a a fie blog efie. There we are. See ya na say. Tabadan kiosk. Okay, enti eno no na waje 7,000 hwan no. Enti obetua 70,000 na wie ansa na me pa cha momra na he yiri. Momra me pia na me dross nyina fo. Okay. Enti 3,000 times okay times 7 21,000 and a police for no so emma 3 months there. Okay 3 months no yeah 12,000 plus 12,000 enti I get 33,000 and no I had 33,000 ti who calculate here o say and was so di bin so ama boy na won sanka ye because was so the man obisa say wo wen hu this kana maw and was say ukokuma say wo so ko wo bread ndeni week a me ba ha nko and say say na odi akoma no ko de man na ko de ama me okay that's it wo friend na won fa hu on fa biem wo be fa wo betua sika no agya wa adwo a wonya penny wo mu because ayade a one first kana ma baba one farmer one ka beka the first one na bet me atwe na ba na what ya emu 303 I think that is a wuje at the 4 day what she agime for etie nie na ye de atoso no enti we no mugi ne say ya wo mo mbeba behan no wo mo tua sen mo han na week wo mo tua 1.5 na wotwe 1.5 yen ye bi wom say anything no so on didn't fantua me ko wi a na ya che dan na o pese o fa dan no no say o tua ska no wi na wa fa dan no so ani tie also onya dan no wi ye on tua ska no bi o ma han ye ska no so say adwuma asen wanya adwuma na wotwe bi no enti ye how many rooms it's 5 5 rooms enti na wotwe 3 was say 2 was say 1.5 na beba na wotwe papa now what to say? Nyame ado me ho ye. Okay. Mira, yankwa. Okay. Ya din tiaso no ka mama tifo ne ho. Ya tifo jo so do. Onia TV. Na me din tiaso no so efri Casco Herbal Limited. Ya Casco. Casco. Ya ne de aduo soronko a efe ne Casco Herbal Capsule Saba. Na ade ba kwa ma aduo ye soronko ne se. Nyankopon obode enyansa mu no oye nipadua no ode organ one of the important organ to you IFN brebo liver no kwasem na en oko nipadua no mu a ere na ye organ na ye so yie pa the largest internal organ. Yes. Na yankopon wanye ne kese sa akwa efise no nim se dwumadie bia e ba bedi ama nipadua nti na oye ne sa no. Yes. Na enemre mienu ani die ni ye normal ye bi nti na ama
ye brebo no ho kire no papa enti these days brebo no start ma ye kokobo bia uhu a ebe kire o se brebo no ka kire o se ohia emboa ana Ghana ha sisi a ukoba bia obi ase aduro ba ko aba omo se eboa brebo no ye Hepasco Herbal capsules ankofo atu ni din se brebo boafo ba ko pe aha enti no ye brebo no boye koko obi wa ha obohu na nani aye yellow ne ye fe na join this no ohu saa de na ebo koko se wo brebo no ho aye den atochima obi wa ha odware ya na hutimi keka ne sa wa nom sunsundu anso enko eno so bo koko se wo brebo no ho aye den atochima afi so obi wa ha odidi pa na ne so ete enti wonti aso so doc obi timi fe me didi pa na me so ete ni na ne say ye brebo no na boa ma aduane a ye di no ya me nya nnuane duo nti say e ba say brebo no ntimi ndi say adwuma na da bia obehu na afi udidi na wo so te anhwe ye krampa obeka say ya we bu na enso na ye brebo no eni ti na say na wie say utie na aduro ba ko pe ne ye kamfo ama wo say ko pe bito Hepasco Herbal capsules na entimi mbo ma me fa numbers no tudwa na obi ha otika mu opeso wonya numbers no 0557 45 35 79 and 050 145 92 55 aha nti said the na me gu so eka no obu oso wo obo na na fu ahye ne na ase atata ohun ba bi efiri o na adwen ye ne se bia ya bo ne dua na so enye duabo brebo no if say ye brebo no produce ade bia efe na albumen ade bia yankopon ye na ade a ye ne se ensu a ye nom ne ade na o na regulate said the bia ensu bia beda ba bia wo se da se brebo no ntimi ya obu se na wafu ahye ona ase atata ye nuan mo nom nsa no sebi onom nsa cha bohuna na afu ahye yesi o nsa na atwa o picture ente sa obrebo na ase nti ye na se wutie mi akopɛ Hepasco Herbal capsules na se obi a ensa twa no photo bia akopɛ Hepasco Herbal capsules ni bi eye ne brebo na ase ya bohuna na nim aye white na afu ahye ne na ase atata si o nsa na atwa no picture anya nsa na atwa o picture obrebo ho na aye aka na ohun sa no ma no yeah obi ahia bia duo ni de se wo ye nipa nko ade because obi a obrebo anti se wo di mfie du mienu ko na se wo nyem ana wo ma abofra no fo de a wo hia Hepasco Herbal capsules ni bi e so obi a obrebo entwen ma ya de ne mba ansa obetimi anom finne ya na abọ obrebo no ho ba yeah eni kwa se wo twen if say brebo ya de no it me take 10 years na sie wo nipadua no ma like 10 years na mpie ye na beku starting na epie pe na chese akachi last be man be frame me oba ye me share the results me say oh are too late no say oh doc ma te won kan wo me say oh wo de ba brebo de ana me say oh no kore de no kore ba bi aduru no this ye de uko India na yakoyi brebo na de obi di ama na me ka say oh doc kora me yesu o say oh de say obi ni di ama boy on fa ma wo wan na mpem ntino o say samre ya o de da so ho de o bo ho ban see agalam say su abai aye one of the key thing na higher in liver no ensuo ni nyina say e na no research bi a FDA for ye o mo say ye diane ne ya de nyina chemicals abom e na organ na ne ho kire no e ye brebo no efisa brebo no yankopon ye ne say ono aye nipadua no bola like you can say zoom lion yes ade ade san nyina o make sure say thousands ne chemicals na o yipie and this brebo no ntimi ye say adwuma de na che say wo de wow enti anu ti ne ya kan fo Hepasco Herbal capsules ama o say kopebi wa wanya brebo mu ha nyina mu kopebi omo a ye maame no mo mfi akọ anim no say wo nyine na brebo dwuma de e ba fom ado ne yesron kun say e ba ya nka say esayade we esayade anu ni asema ka be beka say edro bi o wa beka esayade we ba we de yaye for brebo liver pe ana FDA su agi atum say liver support enti o to aya atwira gu ho say liver support di brebo pe na yaye for enti so bi ka say we da bia brebo pe enti na Ghana fo ato ne din brebo boafo efise boa nkrofo na no dance die bi woman bi dance obedi ye o ne de na ye late ya je na to hospital na ni na ye yellow ohu na fu a obeka say o na e too bad ono maduo no 1 month pe na bibia sesa afi adanse no na nam so ma papa ne ba ya me say aye too late because ne de na say enti nam so onko India
na omo nko ye transplant man actually yeah hona Ghana en said anye common e say dia ji say ope plane ticket obi kwa make say passport kwa oni bi na ko kan visa asem enti ene wo kakra wa no fatobi na bo brebo ho ban ansa na ye tule Pasco heba capsules enti say utie me a me bobo ba bi akwa upe bi atu aton ana upe bi ato akra afo nyina nko okashi drug lane Hallows pharmacy benya bi honom afi so koma Nsem na Chimota First B Junction na Casco Herbal Shop ebi e honom alajo fu nko Good Head Natural Center kasuafo nyina enko Dependable Herbal na Tribe of Judah na ashama ifo nyina so nko House of Drug Presby Junction afi so Kumase for mo Kumase nyina mo nko Fred Mens ubenya bi ho Misty Herbal ebi ho Blessed Require Herbal ebi ho na Pulsar Herbal so ubenya bi ho nso ato takro adefo nyina nko AA Mensa Sir Charles Kojo Krum Pharmacy and afi so bandage so ubenya bi na Danas Pharmacy mo temali fo nyina nko Zuwe Herbal Center ubenya bi ato na Socket Pharmacy nso e wo honom Ghana ha de ba bia ukwa Herbal Shop Pharmacy Shop ubenya aduro ni bi e wo ho ato said them da bia make it 6 good years and am dey nhwehwemu for this aduro no me call ke university pen na metena ase na hu se da bi organ ye ade ba ko a ehia ye liver no enti metena ase na me ye nhwehwemu from first year kopim se mewie no na me dey research dey aduro ba ye na aduro so ye dey akọ FDA ye dey akọ center ye dey akọ mia bebre no mo gie tum se e ba brebo pa dia Pasco Herbal Capsule aduro bia ni ho enti me si number no so biem na se wutie yan na wo pe a wa frɛ yan 0557 45 45 35 35 79 0557 45 35 35 79 79 and 050 145 92 55 and I open so back for you adjusting package you are na me wo open say back consultation ni ade e ba brebo dia e Pasco nti wutie na kopebi na mboa na ema wo hawa eda wo so nyina enko ye da tiefo nyina ase na awie etiefo so da wase papa doctor say wo de Pasco Herbal Capsules e de aba obi atobi na wadi ho adanse e de akyere me ansana me nso me kwa kope bi ato no kwa ese ye nro no ni nyina ye anuane ni nyina ye nro sam nko a enti wonya bi ya na a support wo brebo no e de ama no wankonya yade bi afasam ameto abusua so kone kope Pasco Herbal Capsules ne bi eto wadawroma abrantie ba wakwan mu no sika sen no no ankasa free ni pem de ma wo mama miska bia container na wo ye ma me no seje ye eno de so wo ye bad one farmer wo sign je nti wa nya ma okay wa ma miska bia ma wa mo wakọ homa se bia enne jiwe twaduane di ni ade o ma obi o ma me o ma obi o ma o sign first no ma me 50 cedis a day na o like ne ba no ba ye no nti no na o sensu niska so eno o mbe ma me kra nti wa no na ahwe ne ba no nti bia no o de ma oni nyina no wode ye na ate nti wa ma ahwe koda wa fa improvement bia ma wa bra bom nothing okay emu aye o nti we ne abrantie na ade na ne te dada no why na ye 87.9 ompra dada no a uhunu we kofa no wugya no omye no compare why na ye ma ba ko ne de no ba ko no ji wusika no like one jimmy sika da be no mama akọ woni ne tira fie san o ya ncha be 2 years no no wa yi wusika wo mo akọhoma no enye nchen de wono no ema o 50 ma sika we asem one abrante no koye o se abrante no na force me se me meji me sika one no koye ma no koduru mpanimfu anim sansem we nti ya se ke sika no wo ji a won fe ma wo Osa brante ni na push me fra o fra brante ni sesie wo beka ni nyina ma one no ko ye se wono na hye me se me ngiska no e ma asam no ko ya asam ko mpanimfu anim okay nti sesie akasa ni enyima wo akasa ni abi misika na aka no na 411 million na aka 411 million ene dan no o me enche okay nti yanko na yanko fanask emra
Yeba was so friends when young friends, you know, Yantin and Kakranwa, Yebetuaso. Could you come over when you're for pan? That's scientific herbal. Bemana. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mrs. Obi pe ayaresa, emu ayaresa. Baby a apomdi adwuma yefo wo na wo munim yade bia ntine so a. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo. Osa for medenchia finas scientific herbal and research clinic amobi biara wanya akonya wotie. Many aje pa se ene wanya akonya na wotie nax dwumadi so. In fact ene yebedi nkomo mi no pe. Okay. Na nkomo no so imu hu am yi pa. Da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da. Be nax ya so ye. Abusuan for the tie ne se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho. Coincidentally na nso ya Akoma FM. Aha so ya Akoma FM. Abusuan for Akoma eku nipa do Akoma yare. Na de ehu na ya wo mu ni se. Nipa bebira Akoma yare na de wo mko ebe to mo hu da. Na de ya na busam pa ni se yonkofu bi ho mo de omonya science no sentence no da mo bo mo ni aguso. Enti ebe kire niema bia se wo tinka wo nipadua mu a. Okay. Ai bia yenkai bo sa Akoma ne nyede enya adwuma yi. No are very very careful. If you say Akoma yare amedimbo ni bia beto Ghana ha se na wo dare ene ofrim ye kan baby a ye tini wa sore abusuan baby a. If you say Akoma yare no edia boni different pa cardiovascular disease nemum ni di pa sha daka mu boni fa no silent killer no kwa enti eto bia Akoma no embo gidigidi bibia nyew ensiese na wonyare 87.9 Kumasi. enti ehu hia se wo tie mi ana wo hwe mi na edu mebi wo se won sai tititi wonante kakra bi na wa bre obi ho a onum pressure duo still pressure de bi oba check na wosro mama nye wo number no answer. okay but the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because medie kese bi koso nyame ya aduma bo china ekosi fiada enti number oba free sisia na wa jo special code no bo die nkomo no na wotu anamo aba no eye 0244 0244 12 12 02 69 0244 0244 12 02 69 0243 30 72 76 0243 30 76 mama Akoma nya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na obia na wonase na peja ho ana so asanso abafom ekọ na ebasa edu mebia mo nse ofisa na wonam nyina yo basa enti no wasisi moja ni ntimi mfro yi enti wanhwe yi a one day onso wanhwe ya na ya ka kire wo se na wonyare ende ofrim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kutwa ECG weye electrocardiogram enye electricity aso ye de besisi Akoma no de bia so nsa no nan ene be kire se Akoma no ukoba no eye anasa na juba akubi asem bi beto mama ne doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so about 300 ya untimi nkotwa na o ka sika eno na ye see nyame ya do wachina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye news kabia mama se ye dia Akoma ho nkomo dia yentimi nya onuanom mpanifo mienu eye liver ne kidneys eno nso okokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi buansa na liver ne kidney na yadwuma na saafo ne bebre ye nkofo no monta cheki o liver no mo kidneys ba yemfiri wo mo efise nei doctor twema ase koye abdominal scan yen check liver no kidneys oyo ba yentwa wode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama se unguta 4 million na menko eno nso ye de aka ho se wo ba ye nyiska bia nyiska bia free on say edu be bia ho so chibi kimi ka se bra me di bia ma o free ba on chira de kro ye tumre ni a chire wusie mama ye din koma fa Akoma liver ne kidneys ho de a ye modjam ye de bebre ensu aye no de ye din from aye home if you are able to syphilis, hepatitis B, malaria, typhoid, any June so yari obi ni blood sugar just wonim baby and the sugar and credit
obi mu ne bra group mama test ahodo bɛte amabobosi wokɔ hospital bia no doctor se koye na nkuta 5 million na yenya ma ɛno nso yeye ne free am obia once asɛm obi nsi da o ebi nsi Ghana hada na de ye me ya ne sɛ ɛyɛ only Wednesday, Thursday and Friday sipe na wo ban hyehyɛ kakra bi na wo ho obetua wo card sika 50 cedis consultation 50 enhwemu anka ne bo bro tete wo 15 million no bra be ni free mama be na ma ne betu dwane location ne mu ma me kan asem we adokrenti a wo so obi atu ade we hu anamo ne se titiriw omo enum ndro akọ atifi akọ atoye etwe sika twitwiri die pa ya se maye no omo ne yeto nsafro we fi se mama se nhwehwemu papa nkoso a ayaresa emma ne wechena emma ade achinso anya den emma na nya doctor bi na ne tiri mu oden ana mbeso bi ahye ne so no enti na wokọ ne nchen no wanka se kotwa akoma kotwa scan koye lab we koye we doctor ni me se ne boarding okura wote na no bo abubu o se e bi school o ni sika e de beden wakase koye test e 15 million enti wadon sabatu machine bi so keke na yare o wi asinyi o de ato tiri so na owi a waje usika kase obenum duro na numa no na honto nyame adom 15 million fa shubutum o de be test no for free to our card 50 consultation 50 mama obu ho a onim so yare ba open yare enu de iwi ni asibiti mako baby nimo on pay yare no na wo se ye nhwemu na huntie mu oduro na nkode a obeto oduro kaka se de ho de betimi mama baby a chichira abone ho na eja no tinhwemu ye hu se yare we na hawo no so no modo ni wi a obesa aba wo se nkofu bebre omo no modo no omo ho ye o ma na yare na kakakra bi bo nya akwanya because okotwa scan no okotwa 4 million promises wo ko doctor no ho bi mu se doctor ma no modo na wi se akotwa scan onya 4 million no into review no kra onko yes obe nhwemu ni nyina free wie na no waduro na wonu waduro ni wie a sabe nhwemu ni for free biem na ye hu se yare no ekwa na nyame adom wadom branches nyensa ena wo Ghana ha ye ne ye wokuma se ne de ahene makokoben wo de station wa test station wo se wokọ nask we nya ira kwan so won kan a enkafo muntie me ye pa ye wo taifa ofa taifa ka so be si o blue kiosk obedu wa ne nask somebody ke si ho no wa follow baby a somebody no wa ba enkan me sawo spinters ho do so be si o rainbow supermarket behind rainbow electronics ehwa enewo ti be the number yi ma o be frɛ no wa special ko ne mo mesre wo mo e be frɛ no we de mesre me kan impress me sa sre mo o je number na family pa ma ko 10 family pattern 10 no mo nso ka ensem ya maka kire o no mo nso mra bi if so bu ho a onyamwa we but bi na won fa na fidie nto onua TV ana say Akoma FM nti na wo de ama na nso wagi obi nkwa they say ya num nduro abredodo na once and for all no ye hu yare no ye ntimi hu aduru a ye de bema we ni ka se obu an problem pan say doctor wakasa san so mo yare di edin mama se bobo yare di nemu ye se de hawo no beka nyenye nhwemu no so de nkase wo de osa wo de typhoid wo de yawo wo de bra nyenye nhwemu no ma free so for number of friend waju special code no 0244 12 02 69 0244 12 02 69 okay 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempadie etia sempantete nyina ne se hospital bi o wiase se lab ne scan eni Akoma ho nhia ne hwehwemu nhia ko bi emi hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya di the 15 million na unyanti da bia wokọ a ye bo nsa no kekeni ama wunduru no ene de akonya na ba tinya be ya do kina Wednesday Thursday Friday Accra aya taifa spenters ena afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma di number we na frɛ o ba o card 50
na consultation 50 friend na give code na free will become na mumbra ma bibia nkoye mai number na 0244 12 69 69 0244 69 afi number ofra me na me fa na me di nkomo so no 0243 30 72 76 0243 30 72 Yamakaba at the back 87.9 FM na phone near TV say Chrome TV so demo live. Mami miss yase ebra wushia ewudu no wadanfo bi etu fodi asem na okache wo me pacho ma okache mi say yenji be man dim first come man na me ka si mi jinidi na me de man oto me fo ampa okache wo say awudu ejije emesikedi ene de wankasa ba okache mi say mami nji be man di emfa mi sika man na wanchie because abre no wabudo man pachan okay nti sesi a waji usika ndi yakobo wadanfo na mane 87.9 me pacho de one kanche so o fere so be kache wadanfo because be what tibusa me na mkasi aya no correct okay scan 30,000 or 300 million what the higher then me de ma me brad to na ntwe wo fie what the ato na ntwe the amount pacha okay ma yentwa ye homra ye ba abedwafo bebem men kokora branyina mada so pepche olman obi na yere na mode na ekohin musaba madina chimani nhure gafra nim se woninya ene obehia aba heba osofo 3 days osofo yemi osofo branche osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa santimamu wono na da aba heba center no say Akoma na sakatarata ye kan se ete woko wa ni woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehweni wo ho yen fadro so mu ye ni so wo ho eno ani se wudi di keke na santam hwim woni so da ho clear woni how kra say yen nam how padia aba betne se wo bo da bridge kojo tokra no kra wo de kwa aba ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na be mo bo adwuma sa branche e wona so ye kase ne wo do mahinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso be wonu aba heba center wo kwada so gyina se engina se toilet no e ye adwuma ejioda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 aba heba center mani so da ho. Hello, me dey grow fine. Wonu watu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekire se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koku aje. Emeni pedua no nuani nuro mawutumi didi grow fine herbal sonic wobenya bia to wo pharmacy ni bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo die oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi ndie age adwadie nkratowo yi atum Ofa na se hoja de eduma sonko Uzo ho. No pa. Ni no egu no se ofa wa wo kekos. Ni nyina eye e Pasco eba capsules. E bibiduro ni aye ne topa ye. Onu no pa mienu, enyu mienu. Ne dwuma dia ne se eboa brebo no. Na brebo ni adwuma yi. Enuane ye die. Nsu aye no nyina no. Ekora ye mo brebo no ne di hu dwuma yi. De papa no. Na nipadua na fa. De nye papa no so no. Na ne so abesere ko. E me nipadua enya nkoden. Adifu bi e ko nipadua mbia no. Eboa ayifu betia mu e me besere ko bonten. E no be fane. Detoxification committee detoxification ya ni kasa mi say casco eba center na ko fasa adrodi aba ofa we me say mamba ko pe na no nya ho de bi unia o ko do so bia wo so pe e pasco eba cap obenya bi enti we ni de nya de be so nti ko da ko pe bi to e pasco hey e pasco eba cap ni akoba kuma jiwodi yes enkoda a omu enya enfie edumunu entumi enumbi apefo anyone a wana mo family for enso entumi enumbi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato
Attention, all State Housing Company Limited homeowners, landowners, and clients. From November 3rd to December 31st, 2025, the State Housing Company Limited is giving you a 15% discount on all outstanding payments. Oh, yes. Spend less on your ground rent, land regularization, lease renewals, concerns to develop or assign, and service charges, and secure your ownership today. Visit any SHC office nationwide to make your payments in full to benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Victory, sir. So Maria not smell your swat shit. You know, victory garlic mixture, no. You're romantic. And your victory garlic mixture. Let me join the celebration. No. Now what you to be more for sunny here? Me now victory garlic no, and then what Tommy? And maybe a trouble no. Let me say, now she says, "Say me now victory garlic mixture no. Me what she see me hustle. I let's celebrate. That only fear to me, you know. Appear for any about all man of About 87.9 FM on your TV and also Chrome TV. Pastor Julius Akwaba. Josma. Happy birthday, Akoma Isaac Beko. Isaac, I want to pizza fan club no eso. Where if Nikita and Afe Pizarro ho. One say happy birthday pa Akoma Isaac Beko. And Afe so ebinko emfa Emma Equia Sapon. Way free Emilia or say Akoma Equia Sapon. Pastor Julius. Marco, I mean, myself about post what hey pa de bia Reverend Adokwati. Reverend Adokwati so hey pa Reverend Yamisha pa say o support to Jumedie. Na Reverend Adepasa King so our patrapa Reverend Yamisha pa. Amen. Ma where a wake up call. I think say man you to be a monfa. But we wake up call. Say enya me kasa asem we say enya bone senka oba be hia be mananka wabi ho because ye na tie ide bi ayeka so your oba ma so manfa so ne ade tinka oba discover na ye de bo na ade akanya bone de na emum so wan hwemu ye nso ahunu ni papa na ode osika na be bo na be ko we bone ebi ne de awie ye nua bai na de ntia make us a wake up call na say wa amana ni na ho kwan bia so ekwan eba no aware ni mo sika na ode ma brantie no project ebe wa amana ni no ba bia enti menim say no ya na ade na fa o ma mu sa na say wo ma dwen hu say ye den o nti ase akiki no ya bia na sa akiki ni teacher sa fe na adwen no kura ayera cause o ya brantie o dis brantie be bu ni kwase keke obebu ni kwase keke otimi ajo ba sika de aye structure je won bosome edi wa bra wo kapre ni I don't know any baba for samsa aji mere ma no no sa me we ni type doso we omunya nwi ne type doso pa nti omo sa no won so fi se wonya sika na pesa de bibia bo mo de so bo se nipa na wo de ma no no ebe o ti ase o my key statement say ma na ye boaboa ye ho eti say ye boaboa ho adwene wo tim bia e na pe be ma no so be boa fi se ma wo kusa na say mo boaboa ho de na be ma no so ye ma no afi so eti say wo adwene say oba na be ma ye mo ye ho de ya na wo mo makota sika almost 700 million right 711 that what asana 7,000 no so 700 million 11 million that 79 million that hey sika ni abona kwekwe sa se ba ile kofi sika ede ko twempena keke no na ya bonu kofi se mesre wa mo ni na wa wenu mbebu especially wo yere sa na wosan abaso be waro enya me de be am say he be me bia wo yansaani bia e do no yere on ne sha bra boase na kire say man wa ho metinti no na de ba ko mienu bi nti wo se wo twa fa nchen
ba wo twa kokokokokokokoko ya de tokuro no wuram kan no o bu akra tokuro no de se de nto be sa ba eti wo betare wo no ana se wo nyansa dɔɔso na woni da wo abrabɔ nim obra pɛ se obɛboa wo ma mento dan kura na me ma wo se da se wutie obra na nka anya hwe kura no ka wo fie a woni da so se bibi obi a menso wo fie ada young girl say kenya fe young girl say kasabrika 20 na nipa person anya 20 na so obatimi anya sika obobodi but at least and the whole bema can make a wo japade also ba wo dia ma bema amo no mum dia ye japade woni dimu e je ho faso e ka wo de ukra tua wo tua no wo de japade what the Japan now? What do you see? Kaya, boy, when any other power, Coco sepa. A Japanese and a Diano. Almost I decided to oh, I mean, but they be Mrs. Oya Four, you better off. So, boy, dear, send him my own ma. Then I'll a wedding. I'll quite what then or done a come at the fear, Mrs. But Robinson, what? You better to a motor. I'm crumbs and I'm no free. I couldn't for ya. And so, what a protocol when you become a caucus away in the it is Sunday or Pelhono. Son or Benamo. Memona Banzodia. Sabio, I don't know about Toronto. On best someone study a mouth. Now I'm a baby with my mister and mammy in now. Especially, I don't know. See, because I'm going to Sikan yo na say wajia tum say no kore me na all kind so you na pese ka be ma no ba because we be ente sa wo boa na bia yese na wo ba wajia tum out say odeneka eto obetua wajia tum dia na obetua na obetua so ama na ye kire say wo na fa kwambo na so say abaye diske investment pa mama kenne kan fa so aba ho it is can you opel on pel obetua to washa say wo tua na o ma na wonya ha na wetin the police nyina ba be chene dia ene ma honya ha na for the camera no se nyo kana odina ko ma me ka de o kana we se wa threaten wo ntima obetua okay Marco ma no ebi todom sa na eya o futuo no de ma wo mo a eda wo mo achi kura ebi nsua no edesi ni bi na nkanya sa de lady yeye wo be ma dada ubusa ne se na wuni be ma dada o se me wo bi dada ono na o ma me chop money na waji usika da bi ono de wanyi me sika da na de obema wo chop money o ma wo say eduru say edu nine wakukuru say sika we nyina e de ama no wo wie so owo yire o wo se wo mpe be ma wo yire wo mpe be ma wo yire e de abiem ne sa e ba wo so wo koto ni domu wuto ni domu wie ye ena no wobehu se ne yire e ba wo so ne yire ba wo so nyina no wa fe de wo hunu se de oba na wo se wo bre no ho ase na won tehwe bayre na ade ko ye no enye ono a be ma na ade ko se ono a na akọ ne ba bi ni wato na ade e de abafie nti enye wo mo wudin wo ho se wo na wo de bayre ne ma ne be che no anka oba no kura anka bayre no ontwam no wadi bi efise wo suro ne kura nti e ho no ma wutiri mu nya dai enya wo de de wo pa ni wo hunu se be ma no owo yire e na ade tata no na ade ta na nka wo mpa oba ya ntokwasi ye na no wacho chu ko bi oba kama sei e de nkoa na wo aka kire wa na de nkoa na wo pa chenchina wo da so di na chie na medisika ma no e na medisika ma no wo ye sure se nkuku wuru mu hu sika na ade ma na sa no wo bre ne masie na wo sie no hu sika na ade ma be ma no kodie sa no maame ma wani na wo wate ma wani enna ho we sei one na ne nam ho sa wo de ano de ne katrema de se ba be do we do so wa mo wani na ho a wo beko na wa mo wayi agu baako no mienu miensa na ne yere wo onye sika mfa hwe wo de but ne yere de wonwo na ada so te be ma we hu mesro menye sa de no bra oba sika yeni o ye tafere hu nti wo ye wadwene se sika ya wo be di ama wo wagye atum wo ye wadwene se mi yi mani mi ntua wawu
on fan chair, on car se fa. Enti wo twa ye ho tena ho na twa sika ne yie na won so mfa mo ne bra na nya saa na wo mane sususu saa se de wono wo bo fom yi a na wo ma na aye ha ya wonam ho yi a wo so waso be ye hye enti waje atomu amesrew ye de sese wo ye be sa ba wo nche biem wo anya de sese wo ye a waso be ye hye oba sika de na medical ya ka kire no ye tafere ho ye ni enti de wode ama wo no waka kire so obegye no woje agye ni biem nti ye wadwene mi tu ne yere fo won tu ni kunufo sika no won tu ni fo ni kunufo won tu ni fo ni ye bodua de no yo de ne mane me da asisesi wonim se won ne so ye de e wo ho nti sika no so wagye atum se obetua nti obae tu kunufo ene ma na ode ba nyina no we na de ma no ode ba enti tu ni fo ka che ne se e ka na wabọ no mo girl ni sika na wagye na nka de so de kwa abrochire no wanya amfa nkwa mesra fa ni sika ma no na ne ntam emra asundwie na afa de ohonto sika pa mana side check no se ye emmoka o nyame na mebe side check asa behwe obi wa ne yire o kwotare hu bia wo bom na akohwe abusua no because una se na ahwe abusua no wo kwaji aboso na wo kwaji aboso de ye je boso Sachi de se otafre hu na eja waje de obeje na jasan ko akona se next person beba ono so aba na de wo no akotam wo life savings 700 million nko aya anoda de eguso kra mai 79 million ya anoda de eguso embai time na juma say ye no kakra na de mai no ni nya mfa nka hu ma me ne emese na asi ye no emetia ne mesi ye me hia no mi wi asade a ne ye me ya obi onim bia nim se me mpa ne mesi aduane no de o de fadan mama me menoa na ne mesi na nti ma me wetimi asi nkrofo ne ma abo ska no de akohwe be ma owo yire na wo sanye ma waka cho so ono no ontimi nya ska hwe ba ne ubehu bia na yire nyem na aguso te ho Mama, why mistakes bebre? Mimi hu ye den ka side chick de wo kwa wo na wa ba aboso eja kwa je kakra dia no aye. Wa ma na yire ni mom tifie e na wo ba abesia wo hwe ni kunu hwe ne ma ne yire. E kan wo se me eja o ka se ono de on ha adwin nti me sa to ne makra e ma no. Mami, be ma ni hu se wa adwene wo fom. E no hu so obenya de ope wo. Me ka mini problem so ba wo ska. Na bia be ma one ne te no aye ne se o ye nyina ye boaboa yo. But ye busa o no wo ma wo kapro akra de enye ni se sa kio se state we de wo honom eti nka wo ye enum de ne che se wo de nka ma ne kakrampo wasa age aboso abrante ye wadwin ye na de eboboba no se wo mpa ho asem a boaboa ni sika no nyina ma no nipa na ade kosi no so se wo nte ne nka ne nsankan e de wo so wo kope no nti kwane kope no ne ni kine ya ne di hu djuma ansa na nkran ho ya ba ho na ye ho ekwan wa ma ye ansa na ya ba ho nefa baba wa ni sika ma no na mo ye kwase bo kra dodo wo be fa ne mpna twe asa mo no mo ma ba be hwe what bi da na wo ho so be hwe mpna wo ko fa mpna ye de ya be ba no so me da se ya be kwa ho ma ne so na fe ya ma etie fon so abemo ebe eniti ubetumi afre wadawro ma ofra eya na wajum o volume no TV volume no said be ya ye betumi atunke ye 0243 114497 0322498035 0322498035 udini baby akasa free me kwa mini aba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa mini aba maso wa santima pon ko fi ase no tanko mini aba mama ma ni obedwafo nyina mo ni adwuma ene dwumadi amudie papa na me tie fidie na tinya no wa mama ni agye papa ye ni aba mbe wo no no wa ka tre na mana ye me tie papa yini aba no ko ko nyina no ni se be ma ni be jan yire na aba be fa na awale no na dwinya no tito watiti kama be ma na di na ni yire na woni ne tie no woni na wo ma no ni se obe jan yire no aba be di ne se aba be fa no awale on be bia be ma ni di wadu sebi ye se nua no ma binom wo so prene pa wo die be ma ekura akoko fa no kwa o na wo bi wo hono na ni se ni nko na da ko fa wo bi kuro ejeti nua ba no ye se mu ni na wo fa ne me ma no mo aba no Pachiabu mo papa mini abema obesi ka se na neska ka obesi ka yeni o ya tafre ho waji atum se
ọbaa no wode de car wɔmɔde a wɔbɔhyɛ akɔ afɛ na fɛ tua ɔbaa ne car meda se me nua ba papa Yame ensure for kwata papa victory garlic mission no be na na srade na adeda won tini mu no na emoja ne ntimi dia fusane eyi ma wo na abrebia no watran se apomodin mu waba ko fichira wa ya se o ya no be friend 0242 545633 0242 545633 wodi ni ba bia kasa free ejuma pada sen sama po meda se ba coach ana o kete ọbaa no to me pa what is the number? Who is going to see you there? Who is going to see? So I'm not going to make out. Ah, Mr. President, from Papa, one more for see. So then to go to Akoma. Because when I take you up 10 years, it's Ejuma pada says some for free send roll-ons and make up for the amawo. You were free send passion, free send activate, free send smart. Wadawroma otra emudia ejiwono. Now also where you zo odia fefe for moto mu na kuma abrebia na wo e fefre ni ho na wo hwehwe hwam ni dwa na waso enu nti ya bomodi ase wo bepe bi atu na wo so akwakoton na wagye sika twitwiri die ukọ eduma stores ni na nkran ukọ na kasa ope AFR free central on sinua obi abema obi out of free pass royal enterprise and the eba you open do mu atu afre 0544 726 882 0544 726 882 within the baby akasa free within the baby akasa free from the mamia yeti they must say they wanyadie because Mama is you. Yeah, the class with you see, I'm very careful. I'm very careful. Me that say, within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. The free can. Me pacho yeti. Obani onya dikra. Kesi asena sikra ye disai. Ina wa ye dina say na wo kwata musika ma bema na wa dada. Onya de. Onya de me da say munka che bema ni se wontua e ka no fama no wodi ni ba bia kasa free Obogo yay yay wow champo brofen kwa mo highway se wa abuti me ma wo se wo ko wati na ko bona se kan wo sa ya die bi chan wa TSC wati amen mo ami cha me mo pase akoshe dokua dali ukuni America memfi asante achimago ni obi amisia no obo kwata ba aka wi Nigeria na oba ko kaka bo Africa je me pa si na adwuru mo mre papa adai na awudu nimsha wadu mataya ataya free so ni girawa me se ho le ga pede gira awru ba no wo de bi pede gira awru ba no wo fa adai edi di zaro usa bakalawo that's papa pamini abemba within the baby akasa free I can't go for the abemba na ja papa bi opposite autobusi asunje kaneka pastor Jesus ene obeto papa bi anikala program o kwasinu kuchofa kwata michecha papa free obetinka me nchi ame boss padia hotel ho na shopping producer unu abegi ni akwase bia fra akontao na mi se ya me kwatara mpa sika o bubodi se bi enya bia ba denko ana ba ma no ma ni ba ma de bia hu zed la na ya wo bushia fo ho se sika bo boji me nti ne ma swampa se bi enya de ba ma mu be kan mo bi nya bia ma no ajensa de ya ko to mu ntiri enye peyo nti ma bi nti ogu na die no Yemi na ho bua be ma unso bua wo tie asa bi be ma ne de gira ha o twa ba ko ji ho to ba se be ma no to ma ke kan ni na ti sa dia sira na nya do ama ne nyansa ni ba ti pi me papa Pamidia Bema. So good afternoon, please. I'm Godwin Mensah from Kumasi. And please let the man pay the money and interest. Why? May I say message I would about ABA back in the Kiriaka for one with the Ama when the Yadia, but what the answer the back when ABA phone to us here and for my Yadia Kayan answer young Wajuma. Kumasi Quad as I say, or Ben May Markets and offer 0541 565 199. Hack some Mr. the capsules also time for Drew. When will be all said in ya, Bomodia, so Bema was Saka, Dreno Ebiamano, baby a 2 and Robia, 0240
238310. Your home sweet cereal legume mix. No yet after Tom Brown or Wadawro ma Oto Yasma Yensa Pepe aye red milk and sugar na dia gum. That is a buseni na ahun baby at home. Uko provision store and access supermarket BMU. Home sweet cereal legume mix. Tom Brown Obenya be friend 0246 697358. Abozo Herbal Clinic and so and 1 year yade if idia kase etu yade krakro ase eno nti se wo pe baby a wo ye betu yade na se a Abozo Herbal Clinic bomode anafo ni kire ho Kumasi de chanso me 5 Old Insurance of Junction friend 0553 417752 Gosway Funeral Home Casca shop no wadama bomode anako odi hye bia wu a wodi ane so be date no which date no area afefa contract ni nyina afa koma Gosway Funeral Home wo be ye no CSB ase video